Limbano orasyon manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Amo ka di kaya kinaawatan no dagdumakin hiton. Ngem saan arumbeng ama ki apa kakankwana. Liklikam ti apa anak ko. Wen ama. Saan arumbeng agapa kayo? Gapo kini Tamar. Wen ama. No agdama di nga aramidin ni hidon kan ka. Saan mo nga paen? No di kat ibagam kit di, ama diter aramidin na. Tapno mabaliwan na. Wen ama. Alang arod anak ko. Isagana mong dagiti awitem nga agpakabisira. Tay tulod ka. May mayat no itatana sa papay. Kat addakan ijidagos mo. Dakkel kan, agkolehyo kan. Kat ipang pangrunam ti panagadal mo Saan ko maaji agar aram tiar aramidang? Wen ante. Ay nalinaya. Payam kadilat tagaram ni Gab. Kagangay day tay ti baro akas kankwana. Nang runa tanagtar. Imbalang amin kanyak nga apong na. Anya? Ay, saan Naskan nga ipang pangruna na ti panagadal na, Uncle. Si kakit day mo't linaya. Sana balay. Tadi namot baybay anti panagadal na. Saan ka day, Gab? Apaw? Wen apong. Makita linaya. Ay, basta. Agadal ka na imbag, Gab. Diyak kaya't aday ta panagaram mo into na ram. Wen ante. Kat, nakasagana ka kadingag pakabisera. Wen ante. Gab, apok. Alam tayo natin apinoros ko di kalman aparakan ka, Ilako, miday kabisera. Tayo supay apagarmaw. Ni Uncle Mat, taipilit na. Oo, nay kan ayalinay. Seryoso ka laonay. Angaw ko laday jay. Ala, apok. Saan mo aliplipatan na bagkatan tayo natin, Wen apong. Gab, naka-enroll kan? Wen nalpasen. Uray da kami kanihidon. Naka-enroll kami matan. Kina maestro ti in-enroll ni Hidon. Tatuladan na kano. Noan niya ti kayat ko aragpatan. Kasta kano ti kayat na. Nasayat mo kasta. Ala, Intan, Namar. Naka-enroll tamatan. Ha? O may kan, tagdalos ta pa dagos mo. Tulungan ta ni Pangulo Gunday. Umay ka, Gab. Sumurot ka kada kami. Saanin? Da kayo latan. Umayak tulangan sumarungkar. At ang amin niya may dagos ko. Ket urayan na kijay. Nakadalo sa kon, Tamar anak. Day talaangan agluto ti aramidat. Da kamin kin ni Tamar tagluto. Pangulo Gunday. Tamo miya nabannog ka nagdalos. Sige, agyaman na, Hidon. Sige, ina. Da kami ti agluto kan ni Hidon. Taaginanakan. Ay, huwan anak. Ngam, naimas ka dimot lang ti luto yo. Wan mat, ina. Jak amot agluto, Pangulo. Ngam nalaing ni Tamar. Isa masiguradok ang magustuhan ti lutwan mi. Sika ni Singban, saan ka day? Ay, saan man ang damay? Siyak ni Suwan, di nakgayam malagip. Mano titawon maun? 74 kun Ay, siya, bakit akaun? 99 kaun. Ngam kaasin na. Sa anak pailang anak saksakay. Isubot lagayam anak aparparagsit ka pailang manang damay. Napigsa ka pailang. Kat nagasat ka. Taad dadagiti mga iaywan kan ka at ang tangdanan ni Pangulo Gunday. Wala. Tajay aso nga main. Kinagat na mutan jay upa. Kat nagadupay tipiak na. Ay,
Ay, sabali ti panagawat mo iti imbagak, manang damay. Taasumutten ka dao pati bagbagam. Talagang agtulong kan. Kasta talaga siguro ti pagturunganan dagiti bakit akas kada tayo. Sino ti bakes? Ako nam. Bakit? Kunak, manang damay. Saan abakes? Nangagaw. Saan nakatulang? Nakapigpig sa ti panangibagam. Alaman ng damay. Inakon imay kala sinarungkaran. Inakon. Papanamon, Singban. Saan asyak ni Singban? Siyak ni Suwan. Umay ka. Agpag na pagnata, Singban. Kaya kau ti magmagna. Sige man laangan. Kuyugan ka nga agpag na pagna. Kasano nga ro din anak ko? Panawan kan dito dagos mo. Wen ama? Ala, agan anad ka. Kan liklikam ti apa. Wen ama? Kan igaid mo ti panagadal mo, ha? Wen ama? Kat no da parikot mo. Agawid ka dagos si Jesinamar. Kat ipakamom kanyak. Wen ama? Ala nga ro din anak ko. Nagditi pa naglabas ti aldaw linaya. Kabula namon. Wen siyampak. Nas ka na sarakak ni Nana Singban. Taiso timang paanakkan ka. Mapanak ijay sinamar itamot laeng. Sige, kataganad kay tidalan mo. Dumagasak ni Pangulo Manayon. Agpakadaakan ko na. Si kagayam ti sangailik. Siyampak baraw. Nana Singban. Kabulanan ita ni Linaya. Ket kayat ko asi katimang paanakkan ko na. Ala. No day ta ti kunam. Siyampak. Umayak, ijay sinamar. Agyaman ako unay, Nana. Agpakadak ni Gunday. Tasumorotakkan ka ijay sinamar. Napigsa, ti panagkugtar ti ubing. Linaya. Wan nga rod na nasingban. Nasaranta ti ubing. Kat kaslakayat nanti rumwar. Uray siyak, nana. Kaya't kun makita ti anak ko. Wan, agkita kayon tumutlaeng. Nagbiit lang nga urayan dayta. Kat panagkunak Linaya. Babae ti anak mo. Ha? Kasta ka di, nana? Kasta ti pattapatak. Babae ti ipas ngay munto. Anyamot ti Pangulo. Natamanan dito yung uma. Manong ataw na kasto ita. Na uma akon. Agum uma talatan. Saan ka nagreklamo pa eh? No di tago ma. Saan tamangan? So di ka nagreklamo pa yakli. Inaldaw nga agmulmula ta Pangulo. Na uma akon. No naumakan, mabalinnak mat apanawan ka. Hindi ko mapay lang na inaramit ko dahi ta Pangulo. Maasyanak ken ka. No panawan ka. Asino ay tikad-kaduam. Akliw. Saan ka panawan Pangulo. Nangruna pa'y ita. Taagpilay-pilay ka. Agpaparaw ka pa'y. Siyak ti katulungam. Masaya at matakliw. Na nagbalin ka na pudlo kanya. Ngaging gayta. Dagiti kakadwam. Ket pasurot itan ni Gunday. Bay-bay amlat ta Pangulo. Well, alaga bayak ida. Tayin to nagsubli ka Pangulo. Dusato amin ida. Idi, kuna madimo kalikaguman ta agsubli a Pangulo. Ita, kayat mo gayam ta agsubli a Pangulo. Naamiris ko amay mayat no Pangulo ah. Iti kasta. Agsubli dagiti sigod nga agtamad kanya. Ni Gunday itan ti kay kayat da. Ket, pulos adida kay nasitgan na kinumusta. Sana bale. Taamin anang talikod kanyak apasurot ko. Ket dusato.
Mapasamak nga tadayta, Pangulo. Apay kit dinasan. Ket babaenday ta iti tulong. Ha? Kasanungay, Pangulo? Basta makisinlingid ka kadagiti man nakigubat ti sa gulay. Makigayem ka kadakwada. Iti kasta, nalakan to ida amal lukoy. Anya? Ang lukuyem to ida. Asyak ti agbalin a Pangulo. Ket ibagam to kadakwada. Amas doblen to ti kinaimbag nga ipaay ko kadakwada. Ngem ti ipapaay ni Gunday. Wen, Pangulo. Kasta nga rod ti aramidak. Nasken alalay ngem ti agpamarang nga nasaya. Iti kasta, nalaklakam ida ama ang lukoy. Wen, Pangulo. Nadamay, ato yan ti kanam. Manot taon maun. 34, ina. Siya, 99 kaon. Ngampulaos ayak nagsaksakay. Juan, amok day ta ina. Jakpay pulos na puutan ang nagsakit ka. Nga oray iti na minsan. Iso abilibak ka ta napigsakalat ta. Nga aging gayta, ano 29 mon. Manot taon maun. Ubingak pa, ina. Siya, 99 kaon. Ngampulaos ayak nagsaksakay. Juan, ina, amok day ta. Ala, mangan kan. Amang nga numabisin ka. Ayan ni Tamar. Aday di ka besera. Agad-adal. Amaw day jay nga apaw. Ipatpatag ko nay. Intaray ko'y day. Gaputadang randi ko ligaw. Ina, Day jay ako ligaw. Maiturod na patayan ni Gunday. ha, Ngam naglaing ni Gunday. Nagbiag kat pinarmak na. Amaw, oray mataya kaon. Sana balay tadakalan ni Tamar. Kan Pangulo itan ni Gunday. ina. Ina, Harpupan ka, mahal. apay nga inahakot na. Ipatpatig ka unay. Ina damay. Kataywanan ka. Naging gasibipyak ka. Saan ka abay-bayan? Kahit asarong karam ni Tamar dito itagos na, Gab. Iso mabalin ka di. Agawid kan. Apay akasta ka matan, Hidon. Kaputadyak kayat nga asitgam ni Tamar. Tapay, Damagam ka di pa ilan nga apay. agpapagayam tayo, Hidon. Apay akasta matan ti ugalim ita. Rumbang ka di pa asong batak tayo ta. Ato yan ti merienda tayo. Idisok iti lamisaan, ha? Oh! Apay ka di akas na tilangayo. Seryoso kayo unay, ah. Adda ka di parikot? Awan, Tamar. No kasta nga rod, agmerienda tayon. Kumusta mo ti panagadal mo, Gab, anak? Mayat-mayat, ama. Ket, kumusta mo ti panagpagayam yo kada Hidon ken Tamar? Nasayat lata, ama. Maragsa ka ama kang iti dayta. Pangulo! Pangulo! Lilinaya! Aganakan! Ni, aganakin na antim alinaya. Nagsakit. Ano Sam, Linaya? Kasta ti aganak. Madamdamapay. Rumwaran ti anak mo. Linaya, at daak lang dito'y abay mo. Rumor ka. Adadajak makaanak no makikita ka. Mala, rumwar ka pala ang siyampak. Siya kunti makamo iti asawam. Wan, nanasingban. Kumwarak nga rudan. Sige pay, Linaya. Yedak mo pay. Sige pay. Ay, aday ta.
Rimuaran! Tiyanap ko. Nanay. Rimuaran! Pangulo, nangag ko ti ibit ti Maladaga. Nagpas ngayon ni Linaya. Uy, Champak. Umunag akong Pangulo. Amam Gab, anak. Kas jayak mo't karagsak, idimpas ngay nakaday di inam. Ama, Saan ama iladawan ti kinaragsak ko ide? naragsak gahan tagbalin nga ama. Pudno dayta. Ala, umay ka. Mapantay ti balay da Champak. Takitain ta timpas ngay ni Antim Alinaya. Ay, nagpintas ang Maladaga, timpas ngay ni Linaya. Gab, apo. Wala pong. Ay, hatan ading mo. Ay, nagab, remove pa kanyak. Ha? Wala pong. Basta napintas, wano na taer. Imalakan ka. Una, kaskan ka, apok. Imala ka kanyak, anataer. Wala pong. Ay, na. Salan! Ah, Nakapasngay ka din ni Linaya ka. wen, nagpas ngayon. Babae, tiimpas ngayon na. Ay, umaimi man sa rungkaran, tiyanak ni Linaya. Naskan nga agselebrar tayo. Kuli daw, ingka mangukod iti dingon mo ama parte. Ay, madagdago sinay. Indak mang tiliw iti ado amanok. Kanadapay tay kalding ko. Isaanan ko daw. At damit tarakan ko ang maparte. Kababain matkan ka. Ay, awan ti rumba nga pagbainam, bangsalan. Ah, umay ka, gabapo, tatulungan na. Ah, uwan na pong kuli daw. Kablaawan kayo nga agasawa. Adan anak yo, kat babae. Naragsaka, nanasingban. Naragsak kami nga agasawa, nanasingban. Katagyaman kami kan ka, tapi na anak mo ni Linaya. Wen, awan anyaman na. Dayta ti akam ko dito'y lubong. Ti tumulong iti akasapulan, iti tulong ko. Kamaudyanan na. Adan anak yo. Kat maragsakan nagparakada kayo. Linaya, ading ko. Ken Champak. Ay na, agparti tayo iti dinguan, Nikoli daw. Agselebrar tayo kanaw. Wen, napanda inukod kan ni Gab ti tarakad na kaldeng. Kandag iti manok na. Oh, kasta ka di, nana. Wen, iso mismo, tinangyaya mang parti tayo iti dinguan na. Agyaman ak no kasta. Ala, tulungan tayo ni Tata Kuli daw ngagparte. Agyan ka dito balayo, Champak. Tasikaswam ti kasapulan ti asawan. Wen, Pangulo. Ah, ne, kabalyo da dya. Oh, Dagiti agina. Mabitlaeng. Inagkita kitain. Rimpuaran di ading ko. Wan, Tamar. Auntie Linaya, ano tinaganday ta ading ko? Malta. Malta? Wan, Malta tinagan na. Gaputa agbalin to anaturad, akas ken ni Malta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tsak kaya ti kinabit dagab kan Tamar. Pangulo ko lito. Ket, anya nga ron ti pampanunutan nga aramidan ita. Pangulo. Adda ka di plano nga aramidan. May papan iti dayta banag, hidon. Awan. Pangulo. Awan?
Awan ti among aramidan nga uray masaksaktan ka. Ha? Apaya di mo ikan ni Gab iti pagpampanunutan na. Anya? Masaksaktan ka ako nam. Nukas ta karo. Balsam jay anak ni Manayon. Pangulo Kulig, oh. Amangan numamuan ni Pangulo Gunday. Aramidam itinalimat. Ha? Kasta ti aramidam hindon. Amom ka di. Kalaban ti saguday ti sinamar. Anya? Hindi pa lang. Kat agkalabanan ti saguday kan sinamar. Gaputa kayat asakupan ti sinamar ti saguday. Ngam, sanda ka nagbaligi. Gaputa kanayon ko asalakniban ti saguday. Kastagayam. Pangulo Kulig, oh. Wan, hidon. Ket itatapangulo ni Gunday. Amangan no dumtang ti Gundaway at ti sinamar ti agturay iti saguday. Panagasaan ko maamabalin na mapasamak. Tanukas ta ti mapasamak. Kasilayon ti saguday. Agbalin nga dipan ti sinamar. Saan ang mabalin ti kasta? Pangulo Kulig, oh. Gusto ka. Saan na mabalin na mapasamak na ita? Ket abong ka din idon. Babayin ka. Mapaksyat ti taga sinamar. Nagyaman kami. Uncle Champak, Pangulo Manayon. Tainsuro na kami kan ni Gab iti panakilaban. Wen, Tamar. Nasken lang nga makasursuro kayo. Nasayaat no kanayon ka nga umay dito'y sinamar. No kasta nga wanti eskwela yo. Tamar. Iti kasta, makainsayo kayo kinigab. Wen, Pangulo. Ado dagiti nasken na masursuro yo. May papanitipan na kilaban. Among ka di, Pangulo? Uray iti saguday, kat agin insayo damatan. Kasta ka di. Wen, Pangulo. Kat mayat. Mawat-wat ti bagin. Pudno dayta. Mala, agin na kayo pa'y. Tainton madamdama, agin sayo kayo manan. Sige, Pangulo. Gab, inka mga lait inuman nyo adanom. Pangulo, nalpasan ti panaginsayo mi kanihidon. Iso nagawi dun. Kasta ti may parbang akliw. Ti kanayon nga ginsayo ni Hidon. Sipod ubing ni Hidon. Nasidagan kanya. Bigbigan na kapangulo. Pangulo? Ket nasidag pa'y lang ni Hidon kanya aging dayta. Kat? Anya ti kay papananday ta, Pangulo? Pagayam ni Hidon ni Tamar. Kastamot ti anak ni Manayon. Ket babaan ka ni Hidon. Maaramin ko ti kayat ko. Anya? Uwan aklew. Babaan ka ni Hidon. Maaramin ko ti kayat ko. Dahita ti kailiw ko kan ka, Gab. Ti panagtukar mo iti kalalang mo. Kasta. Nagmayat. Gab. Naragsak ka kadi iti daytoy agundaway? Uy, Gab. Sungbatan na kun Anya ka natin? Sao ka sao? Sungbatam namin kidamdamagak Ha? Anya ya jay damdamagam? Di mo ganang nangag Anay ko? Agkadal ka matan? Di mo gayam dengdenggan ti ibagbagakan ka? Panawan ka man langan. Uy, saan Aguray ka. Anya ka di nga minti damdamagam. Sige, ulitin na iba ka. Di ko na. No naragsak ka kadi, iti daytoy agundaway. Well, Tamar. Gab, sa dino tinagapon nyo ka ni Tamar, tanasipnutan kayo? Kuha, ante. Saan mi anak puutan ti oras, anti? Naimasan mi tinagis istorya ajay karayan. Kat ni, kalat matan asim mipngat. Diyak kayatan ang maulit daytoy, Gab. Wen, ante. Saan kayon ang mabanbantayan akas idiumbing kayo?
Gaputa ka ba ulan yun ti agdakiwas, adakda kayo. Ngam jak kayat ti inaramid yo. Sorry, Auntie Linaya. Sorry, auntie. Ala, ingkay di kusina, tamahan kayon. Jak kayat nga agawid ka, Tamar, adi ka painangan. Wen, Auntie. Nagdanaga. Tanasip ngatan. Ngam awan pay ni Tamar. Nasip nga tanda kinigab, ang naggapoy di karayan, Pangulo. Anya? Isuasa akong tinang itulod kini Tamar. Tagkidawak iti dispensakan ka. Awan anyaman na, Siyampak. Ti importante, awan ti magian na pagtanda. Agpakada ka ruden, Pangulo. Sa nabali, tanay tulod ko ni Tamar. Agyaman akmanan. Ngam, sakbay amapan ka, agtsaa ka pa'y. Uno agkape ka. Kan nakaluton dagiti babaon ng dito eh. Mangan ka kumapay. Saanan, Pangulo? Agyaman aklaan ngay. O sige. Agyaman akmanan iti panangitulod mo kani Tamar. Anya ti inaramid yung kanigab iti karayan. Taapay anasit ngatan kayo. Ay, naimasan mi matan tinagis istorya, ina. Kan, tuktukaren na jay kalalang na. E di kwan, nasip ngat gaya man. Anya? Among ina, inungtan na kami ni Auntie Linaya. Kuna naasaan kami kanon akas idiubing kami abambantayan na. Nawaya kami kanong agdakiwas. Di na kayat ti inaramid mi. Uray siyak. Diyak kayat ti inaramid yo, Tamar. Saanan ang maulit, ina? Nagdanagaktawan ka pa'y. Ngimkit di. Amok nga awan ti dakas na mapasamakan ka. Tada kay jay sinamar. Ngamrambang asaan akas di nga oras ti panagawid mo. Wan ina, saan min nga ulitan pa'y? Ana, umay kan, tamangantan. Nanganakon ina. Jakon pinaay ni Auntie Linaya. Ngamin, agong unget. Kuna na amang anak pa'y. Sakbay nga itulodnak ni Uncle Champak. Iso nanganakon Alang aroda, ingka aginanan, anak. Ay ngata kapailaan dito'y paraangan, Kab. Ururayak na Uncle Sampak, apong. Matamdama pa'y asumangpet day jay, apok. Apong? Italaan ang nagungot ni Auntie Linaya? Natural nga agungot Gaputa nagdanag kada kayo. Kunahan na nga raw, asurutan na kayo ijay karayan. Linapdak. Apong? Saan yun nga ulitin tikas jay, apok? Panunutan niyo nga dadagiti agdandanag kada kayo. Wen, apong? Uncle Bangsalan. Gap. Anda ka matgaya man, Sampak. Wen, Uncle. Kahit kumusta? Nagungot ka din ni Gunday, tanarabian ni Tamar. Saan mo't kit di, Uncle? Ala, umunag tayaw. Ingkan di tabalayo, Sampak. Tagur orayan ni Linaya. Wen, Uncle. Umunag kamatan, Gap. Agpakabisera ka manen, Gab. Kat kitaam tapno awan ti maripatam. Nang runa launay ti bagas. Wen, Auntie, nakasagana aminen. Ado ti kargak. Nasayaat. Itulod na ka ni Uncle mo asyampak. Nang runa kat ado ti kargam. Agyaman na, Auntie. Agsingsing pagkakanayon, ha? Ipangpangrunam ti panagadal mo. Maawatan na ka di? Wen, Auntie. Adda arapaap mo para dito'y sinamar. Isoanas kan amatong palday ta. Wen, Auntie. Liklikam ko matidakas nga aramid. Laglagi pakday ta, Auntie. Nasayaat nga rod no kasta. Mapan ka iji kabisera, nanasingban? Wen, Gunday. Inak sa rongkaran ti negosyante nga ag-agasa. Sige, nana. Mapan kalata. Ay, sa anak ko man nga umadayo. Agam kasapulan dakmet dagiti ag-agasak.
Sige, Nana. Kuyugan ka. Saanon, Gunday? Adda obligasyon mo dito'y sa guday. Kat saan narumbang apanawa? Gab, adda balon ko nga inapoy kan si Daan. Kanintan to adwa. Ha? Di na ko man paayon. Italaang agbalo na. Kan inad-adok tapno umanay kadata. Sige ah. Amom, Gab. Kaya't da ka ang makita da mami kan daddy. Ngamin, imbagak nga dagayam ko anasingpat alalaki. Kat ko na da kayat da ka ang makita. Anya? Iso nga awisan kan to ijabalay. Tapno makita da ka dagiti dadakkel ko. Sige. Awan magdakas na. Sige, Raquel. Mapantan iti Romta. Tapno saan ta maladaw. Sige, mapanta nga rodan. Raquel, nakita kayo kan ni Gab itay agsapang agsarsarita. Naragsak kayo. Adda ka din nagkinaawatan nyo? Anya? Anya ang nagkinaawatan nga ibagpagam tamar. Agpagayam kami laang kinigam. Ha? Si Kakit Dimat. Sa bali ti panagawat mo. Apay, dakas ka din o adda nagkinaawatan nyo? Ha? O sige, panawan kan ha. Mapanak pa ijay library. Agur-ura ijay ni Hidon. Sige. Wan, Gab. Paglawlaw na nga gusto kanyak day dya babae. Ngam, jakmot kursunada. Natayar ka ngamin, Hidon. Iso nga do ti gusto kan ka. San met, Gab? Angam niya, di kagbalin na playboy. Amang ano ado matkit di ti pagsangita mababae. Saan nakakasta, Gab? Amangan mo si ka. Uy, saan nakakasta, Hidon? Ne, adda ka gayam dito yung library. Gab. Wen, nagrana kami kin Hidon ditoy. Ala, ilapas tayong ti aramidan tayo dito yung library. Tain tayon ag lunch. Kaduak ni Raquel, Tamar, Hidon. Kat adamot balon na. Isong aglalang lang tayo amangan. O sige, nasaya at mat. Tapno upat tayong aglalang lang. Naragragsak. Una, adamot balon ko. Adumat ti balon ko. Ngamin, inlakam ko ni Gab. Anya? Uray siya. Ado ti balon ko. Kanin tayo. O sige nga, Rodan. Isaganatan dagiti makan, Raquel. Tamangan tayon. Ibusin ta dagitiin sagana ni Mami a merienda. Kan mangrabii kamagtan ditoy. Ngamin, aglutluton ni Mami. Kababain, Raquel. Mga nagtulatan ija dagos ko. Saan Isungarod nga aglutluton ni Mami. Ta ditoy kan amangan. Nangagmumat akas na ti imbagana. Saan ka di? Sige, kat agyaman na. Kasta ni Mami. Naskan amangan pa'y ti nga ili dito'y balay sakbay apumanaw. Uri dagiti mangagas nga umay dito'y balay mi. Naskan amangan da pa'y sakbay apumanaw da. Mangagas? Wan, da apong singban kan apong kiwing. Umay da dito'y balay mi. Ngamin, ag-agasan da mami kan daddy. Da apong singban? Kan apong kiwing? Apay, am-amum ida? Wen, Raquel, am-amok ida. Sabagay, asino mati saan ama ka am-amu kadakwada. Kat nalaing da amang ngagas. Anya nga iti-agasan na ka nagiti dadakkel mo? Ni daddy, aglaming istibagina. Kat ni mat mami, agpipikal ti ima kansaka na. Ngamga po ta maag-agasan da, iso nga agim imbagdan. Nalaing da apong kiwing kan apong singban amang ngagas. Kat iso dalatan ti pagtaltal kan da mami kan daddy amang ngagas. Gab! Naimbagarabiim, Tamar. Umay ka. Umunag ka, Gab. Sige, agtugaw ka. Anya ti kayat mo nga inuman? Ken, mangisaganak iti pangrabiim.
Saanan, Tamar? Nabsugak pa'y? Kasta ka di? Anda tao? Mabit lang ha. Inakitaan. Ha? Hidon! Naimbag nga oras mo, Tamar. Kastamat kan ka. Umay ka. Umunag ka. Agyaman na. Gab? Adda ka dito eh. Naimbag arabiin, Hidon. Anya tiket, as akong tikadda na dito eh. Hidon. Agtugaw ka. Agyaman na. Ala, agsarsarita kayo pa'y ha? Tainnak mang isagana iti pagsasangwan tayo. Gab, apay nadda ka dito eh. Katrabiin. Nagapuak iti balay da Raquel. Kat nalagip ko ti di magas dito ay. Sika, apay nga ka dito ay, kat rabiin. Naskan ka di adamagam dayta. Naskan ka di mat adamagan, na apay nga dito ay. Gayam ko ni Tamar, Hidon. At dakar bangak nga umay dito'y dagos na. Gaputa kas lakabsat kon. Anya? Sika, kabsat ka di mat ti pangibilbilangam kan kuana. Nalablabas pa yung kapsat, Gab. No kasta, agpada ta. Anya? Gab! Hidon! Agtsaa tayo pa'y. Sige, Tamar. Ngam, agpakada akon. Anya? Agkikita tayo tulangan iti pagadalan intong bigat. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Syaklatan ti manginom dita tsaa asaan nga ininom ni Gab. Nagbiit mo't ngamin. Napanadagos. Amom ka di? Nasa di no tinagkapuan na itay? Tsaka mo. Tadi namat imbaga kanya. Naggapoy di balay da Raquel. Ha? Raquel? Wen. Kat nalabit anapad na inaram ni Raquel. Anya? Sa bagay. Agbagay da. Napintas ni Raquel. Agbagay da. Saan ka di? Wen? Isumot lagayam amas kay kayat na ni Raquel akad kadwa. Tadakkel ti pa naggusto na kan kuana. Hidon? Ala, inumuntan dito sa angin sa ganam. Kalpasan na. Agpakada akmaten. Nasaysayatan aliklikak ni Hidon. Amuklatan ti turong ti sarita na. Saklatan ti lumiklik. Tapno maliklikan ti dimi pagkinaawatan. Hay! Ha? Masidag ka man dito! Sino day tata? Umasidigan dito ayan ko. Di ka tignay titakas! Yag mo amin ang kwartam! Kurdak tayo! Anya? Ala! Yag mo amin ang kwartam! No di mo kaya timatay! Awan kwartak manong. No kasta! Kasto'y ti may parbangkan ka! Ito pa! Anya? Kasta tinapasamak kan ka idi rabi eh? Wen Raquel. Inunaak di lalaki amang dangran kumakanyak. Kat, saan ka ano? Saan? Gapot atim maremot lang di lalaki. Di ko na siguro. Kat kabaalan na. Ay, naimbag laangan tanalaing ka iti nakilaban. Ijay sinamar. Sana mapukaw ti panaginsayo may itipan nakilaban. Isong auray ububing. Amudan ti may papan itipan nakilaban. Nasaya at norno kasta. Mayat dayta. Asino ay dayjay alalaki anang gandat kan ka iti dakas? No asino man dayjay. Sapay ko matagbaliwan. Ala, umay kan. Dandanin ti oras ti umuna a subjekta. Intan. Sige, inton lunch. Agkapanganta ah. Ado ti balon ko. Tainlak am na ka ni mami iti inluto na abalon ko. Ha? Imbagak nga agbalo na. Iso nga ado ti linuto na. Tapno mailak am ka. Agyaman ak no kasta. Nakitam Tamar. Nagkuyog man ng Raquel kan Gab. Wen? Nakita. Sa bagay. Agkaadalan lang amin. May sa tirungda. Iso akanayon lang ako yun. Kasta ka di?
Agbada kami kanigab apa nagisuro ti adadalan mi. Sabali ti room na. Sabali mat kanyak. Kasmat kanyak edi Kina maestro ko mamad ti kayat ko. Ngam, agrikultura tin yung role ko. Ngam, kanahin tamat latangag kadwa. Ha? Isa mas kay kayat ni kabakat kadwa ni Raquel. Alakid niyan. Intan, amangan numala daw tayo ti klase ta. O sige, inta nga Rodan. Orayin kayo doon lunch Intan tumangan iji kantin. Adabalon ko. Inlakaman kayo kanigab. Anya? O sige nga Rod. Aglalang lang tayo amangan. Kasta pinapasamak kinigab idirabi Naimbaglangan ata na siglat. Kat inabak na di mangdangran kumakankwana. Anya? Sika nga minggab. Di ka pala naturog ijay dagos ko. Nagawid ka nga min adagos. Ha? Kuha nga min. Ha? Napanpay ijay ayan mo, tama? Wen, Gab, numaminsan ang marabyan ka. Ang diretso kalatan nga agawid ijay dagos mo. Uray saan kan at magaspay ijay dagos ko. Tad adda ang marabyan ka no kasta. Wen, Tamar. Sorry, Gab. Nasipngatan ka naggapo ijay balay. Awan ang yaman na. Sana bale. Tamok mat asalakniban ti bagik. Isungawan ti pagdanagan nyo kanyak. Abna kayo kaya man dito sigo tapang panganan tayo. Gimatang itiinuman tayo. Nasaya at no kastahi dun. Ngamin, umdas na ang kada kami kinigab day ti mainom nga insagana ni Mami. Di namot ni nayunan. Adamat balon ko ang mainom. O ala, mangan tayo nga Rodan. Erwartan dagiti balon. Raquel, Sige. Uy, tsaa, Pangulo. Agtsaa tapay. Kabayatan ti panagtugtugaw ta dito'y paraanga. Agyaman na, tatakulidang. Pangulo, kumusta ni Gab? Nasaya at matata. Talaga nasingid day ti anak ni Gunday anya. Wen tatakulidang. Ay, nagbii ti panaglabas ti Aldaw. Tatakulidaw. Baron ni Gab. Ken may santo a maingel aman nakigubat. Tata. Kanayo na makita ti panaginsayo na iti panakilaban. Ket maya, Pangulo. Wen tata. Day tatirumbang nga masursuro na. Tapno masalakniban na ti bagina. No adda pagpaggadan na. Uray jay anak ni Gunday. Nalaing met. Nakitak ida kinigab nga insayo. Da kami kinisyampak ti mangisurusuro kadakwada. Tatakulidaw. Nasaya at no kasta. Ket ni Gab ti sumarunong tao nga agbalin a Pangulo dito'y sinama. Tata. Wen, Pangulo manayon. Inton saan kanto na makabaal. Jay anak munto ti sumukat ken ka. Awanen ti sabali pay. Nakaturog ka din ni Manta, Uncle Bangsalan? Wen, linaya. Itaypay. Iso ade mo pigsaan ti agsaw. Tapno saan amalukag. Ay, Wen, Uncle. Nakalaba ka nga Rodan, iti lampin na. Wen, Uncle. Ay nalinaya. Nagpartak ti panaglabas ti Aldaw. Kasla ka ano lang, idimpas nga imaw ni Malta. Ita, dakilay. Danda ni Maysan ti tawon na. Wen nga Rod, Uncle. Nagpintas ti anak mo, linaya. Ay malakan ka. Kasta ka di, Uncle? Unmay. Hawan Apollos tinatawid na kundi sampak. Laan nga may. Anya? Laad ka din isang pakiti panagkitam, Uncle? Unmay. Ala, Uncle. Wen latan. Boses na lang. Kasla na parpar akawayan. Boses na laang mat, Uncle.
Ngam nataermat ni Siyampak. Nakikalay sa nga rod kan kuana, no saan anataer? Ay, siyak nga, Linaya. Nataarak ka di, May? Ha? Uwan. Uwan, Uncle Bangsalan. Uwan ko nam. Ngam apay nga ron akas dati pa nagsaom. Ha? Kaslakon ko nam lang, May. Sa kagkatawa kasta. Ay na, Uncle. Makapakatawa ka mat ngamin. Talaga mat, anataer ka? Kat imala kami kan ni Manong manayon kan ka. Iso anataer ni Manong, napintasak mat. Wen, kaan. Puno takunam. Kano nagtarak launay. Tama. Sapay na ko ma. Tasan ka anak lati timbagakan ka. Hidon? Day tatipon nga marikrik na. Tamar. Agayatak launay kan ka. Sipo di dadda tayo di high school. Hidon? Saan ka pilitan namang sungbat kanya? Gapot amok nagpaghayam talahan. Ha? Namlaglagi pa makanayon. Ay ayatan ka unay. Kwa, Hidon. Lading itak nga ibaga. Ngam, saan pa'y lang aday taabanag ti ipang pangrunak? Gaputa kayat ko pa'y aton uyan ti arapaap ko. Kayat ko ti makaadal. Katjak kayat aserkan ti maipapankan ni ayat. Tamar. Kasta ti bilin ni ina kanya. Uwan. Maawatak tamar. Tauray siya. Kastama ti kayat ko. Ngamjak lang aming malapdan direk na. Isong impudnok kan ka ti panagayat ko. Ngamkit di. Kasi tinako-nakon. Saan ka pilitan namang sungbat kanyak? Kapot amok ba't nagpagayam talahan? Hidon. Kat pasensya kan ha? Naimpudnok ti marikrik na. Awan anyaman na. Alang arod. Agpakada akon, tani. Rabiin. Agin na nakan. Sige, Hidon. Gab, mabaling ka dimot nga umay ka agpa-share ijay sa guday? Ha? Urayan ka inton bigat. Mangisagana ak iti taraon a pagsasangwan tayo. O sige, apay kit din asaan. Agyaman nak. Kayat ko ang mapantasarong karan ti tananday di apong damay. O sige, umaya. Agyaman nak, Gab. Kat, kasano nga rodan? Agawid ka itan ijay sinamar? Wen, tamar. O sige nga rod. Agawid kami mat kan ni Hidon. Tamar. Kumusta ti kanay na panagkadkadwayo kini Hidon? Nasaya at mat. Ado nga rod ti mangibagbaga a kaayan-ayat ko kano. Kasta ka di? Ang awan na nyaman na. Ngamin, narwama kun ani Hidon latan ti kanayon ko itaakad kadwa. Nangruna no kaste nga agawid kami iti sa guday. Tamar. Awan matkit di ti parikot kan kuana. Gaputa, ay aywanan nak. Kan maysa, nalabit ang mabain kan ni inak a pangulo. Iso nga ay aywanan nak. Ngamin, ni ina pangulo ti magpapaadal kan kuana. Kasta gayam. Wen, Gab. Alang rod, agawid tayon. Agpasinamara kita amalam. Oray da kami. Agpasaguday kami mat ita amalam. Ya! Ya! At dalang laki ang nagbalangan iti dalang ko. Ho! Ho! Sino nga tadag ito eh? Nakaabungot da. Bumaba ka dito, kabalyo! Dagasakit iti panggap da kanyak. Bumaba ka dito! Nakasaan? Nakas ka na kayo! Upat da gayam. Kat nakaabungot da. Sana mabalin na dong sagak iti kabalyo ka. Pati ko ka na dumsap! Matay ka! Ya! 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 Martakan pa'y nangisit! Ya!
sanab kanya iti dalan. Apay ang nakaabungot na. Ngam sa nabalin. Nasken nga agad nadak akanayon. Gab, itay payla nga palpaliiwan ka. Itay ka pa asimang pat. Ngam di ka pa'y simbrek di tabalay. Into ka mamatlatan diti paraangan. Ama, Ada ka di parikot mo, anak? awan, ama. Sigurado ka? Amangan no di mo lakayat nga ibaga kanyak. Ama, Ibagam kanyak ti parikot mo. Anak ko. Iti kasta, matulungan ka. Maipapan ka di kada kayo atalo kada tamar ken hidon. saan, ama? At dangamin ng sanab kanyak iti dalan ko. Anya? Ngam, naitareyak ida. Napartak ni nangisit ato maray. Isu asaan da ka nakamatan. Asino dagita nang sanubkan ka? Diyak amo, ama. Nakaabungot da. Anya? Kasta tinapasama kinikap, siyampak. Asino nga ro dagita nakaabungot, Pangulo? Malagip mo ka di jay diso anang sanuban ka na tayo iditi takasaguday. Oh, wan, Pangulo. Iti panangiladawan ni Gab iti diso anang sanubandagan ko ana. Ket malagip ko nga ijay matlaeng iditi nang sanubandag iti tagasaguday ka na tayo. Kat daakliw edi tinang sanab kada tayo, Pangulo. Nga uray nakaabungot da. Nailasin tayo ida. Gapo iti boses na. Siyampak. Saan nga ta atagasaguday tinang sanab kinigab, Pangulo? Siyampak. Mamati ka kadi iti dayta, siyampak. Amangan no isuda dagitay ng sanab idi kada tayo. Jackpot yun dayta. Apay adi mo patyan, Pangulo. Gapu tati amok. Ket agtungtungpal dagiti tagasaguday kinigunday apangulo da. Ket saan akayat ni gunday ti apa? Tiriribok. Isu nga adayo nga atapag at tagasaguday dagiti nagsanub kinikap. Pangulo. Ngam kiti. Nasken adoblin ni Gab daganat. Wan, Pangulo. Kanaskan nga dalat taigam na. Tapno adaramaten na apang salaknib iti bagina. Narigaten. Ay, Kan may mayat matlaeng no kanayang ti panaginsayo na iti panakilaban. Iti kasta. Saan na malipatan? wan siyampak. Gusto day tangay bagan. Isu anas kanya ginsayo manen ni Gab iti panakilaban. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya? Mapan ka iti sa guday, Gam? Saan ka manugot? Amang ano isudakit di mo tinangsanabkan ka iti kalman iti dalan mo? Ngam, agururay ni tamar kanyak ita, ante. Basta saan ka amapan. Hala, saan abalin, Linaya? Kuyugak ni Gab amapan iti saguday. Ha? Hala, agrubat kan anak ko. Ngam, Manong, amang ano dadaka sa mapasama kada kayo iti sa guday? Saan tayo pa anapanagnikan? Nupudno at tagasaguday dagiti nagsanib kan ko na. Sige, makamu ka nga ron, Manong. Hala, Gab, anak. Agrobot kan. Takuyugin ka iti saguday. Wan, ama. Kat agyaman na. Sigurado ang magustuhan ni Gab dahil makan alinuto ta, ina Pangulo. Sigurado ka ang magustuhan ni Gab? Wen ina, kayat na dagiti kakastoy at taraon. Nagruna dahi to'y dikat. Agpada kami ang magustuhan mi. Ala, isagana tangarod amin iti lamisaan. Apag isan to, inton sumangpat ni Gab. Wen ina. Pangulo, ada sa ngaila si Mangpat. Da Pangulo manayon. Imay mat ni Manayo? Siya kung timang kita kadakwada, tama. O sige, ina. Diyak lang namaan na umay kamat, Manayon. Wan gunday, nagtulag da tamar ken Gab a sumarongkar dito ni Gab. Iso kinuyog ko. Pamparak ti sumarongkar ken ka. Agyaman na, katala ka ron. Sakbay na, adain sa ganamin kanitamat at araon. Hintayo pa iti kusina. Sige, Umay kan Gab, umunig tayo. Bayam dagiti kabalyoyo, tadagiti gwardya ti makaammo ang mangigalot. Wen, Pangulo Gunday. Hintayo iti kusina.
Aguro oray ijay ni Tamar. Gab, kunak no saan ka nga umay. Mapantay di asyan dati sa guday. Ipasyar ka. Ngamin, sipod o binta, di ka pa si marsarong kar dito sa guday. Idi lang pimusay day di apong damay. Sige ah. Ala nga rod, mangan tayo pa, sakbay amapan kayo ija asyanda. Gamsakbay na. Kaya't ko nga intay sa rongkaran ti tanam day di inadamay. Kan mapantayo di umana. Ha? Umana? Juan, intayo ija umani apong yu adamay. Kalpasan nga agapo tayo ija tanam na. Sige, oray siya. Kaya't ko mata sa rongkaran ti tanam day di apong damay. Maragsakan at itiday tangayong pakaamom ni Don. Nalaing ka. Kat maiturad mo nga aramidan ti kasta kanigab nga anak ni Manayon. Wen, pangulo ko ligo. Tinungpal ko timbagam, abalsik ni Gab. Kat kas di tinapanunot ko pang balas ken kuana. Kat babae iti inaramid ko. Sigurado, mabut-butong itanday di agab. Wen, Hidon. Kat day tangay naramid mo. Mangta di ti perwisyo kada Manayon. Kat sigurado, itulod kan sukunan da ni Gab ijay kabisera. Lakit di, pangulo ko ligo. Ituloy mo ti kasta nga aramidan ni Don. Wen, pangulo. Kan saya atam ti panakilangan mo kani Tamar. Kasta matan kani Gunday. Wen, pangulo. Surutam amin nga ibaga. Tapnog sayaat ka. Matungpal, pangulo. Maragsa ka na kan kaya Don. Gaputa sipod barito ka. Nasidagkan kanya. Gaputan na si Degak ni Tamar, pangulo. Isati kayat ko. Nasi Degak mutin ka. Namin, ama na ka ni Tamar. Isungaro da naragsa ka unay. Kat nagtungpal ka iti amin nga ibaga. Agsayaat kanto. Wen, pangulo. Agtungpalak iti amin nga ibagam. Akong damay. Ada kami kanigab ita dito ayan kita mo. Amok ang makikita na kami. Apong, sika kumati mga aywan kada kami ha. Apong damay. Pasensyakan. No nagladladingit ni Tamar, gapo kanyak. Amok ang nagladingit kamet. Hindi nagladingit ni Tamar. Saan na maulit, Apong? Naragsak kami apong. Isaasapay ko ma, tanaragsak kamat. Amom, kailiw da kan. Saan da ka na makikita, Apong? Dahil lang ang tanam mo, ti pakalaglagipan mi ka. Nupay kasta. Agtalinaad ka iti panunot kan puso mi, apong. Kan agtalinaad lata kada kami dagiti nasasaya at asursurom, Apong. Ipatpatagda ka, apong damay. O anya, napintas ka di matlaing dito eh? Wen ama? Italaang nga umayak dito. Malagip ko iti ubing ka pa, Tamar. Ano kasta amapan agidanan ni ina damay iti damag iti sinamar. Magna iti umana. Tapno awan ti makakita kenkwana aman nakigubat. Ngaging ka ita. Awan ti makamu nga dadalan dito nga agturong ijay kabisera. Ah, naglaing at talaga ni apong damay. Wen, Tamar. Oray bakit idin ni ina damay. Tanasirib ka nalibtak. Pwede nga dayta, Pangulo Manayon. Intaray nakpay nga rod idi. Inya dayo nak ka ni ama kuligo. Kat nagturong kami iji amyanan. Naimaglakit din, tada ng tulong kada kami. Iso ni Apong Aron. Nasaya at nalagip mo ni apong mong aron, anak. Intay tumat sa rongkaran. Wen ina, lumabalin. Itamot laan, mapantayo iji amyanan. Anya ka maddan, pangulo. Intod mo amin ka ni Hidon tay karni ta alingo. Anya nga iti sidaan ta. Agsidatay tinatangak, Leo. Ken mapantan to manan aganok.
tapno at dalat ta si data a karne. Ken tapno at damanan maitad ko kanidon. Napat patagpay day jay ahidon ngam iti siyak. Ikam ni hidon iti karni ngam di mo pa'y panunutan ti sidaak. Di ka nagreklamo. Pay amlat ta nga ikak ni doon iti karne. Iti kasta, saan nga agbisin? Ken, tapno maayatan kanya. Anyamot tan. Imbis nga da sidaak a karni ti alingo ngam intad mo kit din ka ni hidon. Anyamot tan Pangulo. Natulnog kanyak ni Hidon, Akleo. Iso aparaburan tamat, iti maano panda. Una, ngam intad mo mat amin jay natda. Kat nagato day jay. No kayat natag si day de karni ti alingo. Di mapan mat aganop Saan ka kadya makawawat? Saan na ka makawawat? No ipadawat mo ti sidanta, Pangulo. Nagregat ti mapan aganop. Aniya? Talaga masurunak, Pangulo. Isa magsiano pa iti sidaan na. Kano ipadawat mo kan ni Hidon ti ano pam. Awanan bibiyang ko. Basta siyak, kukwaklangan ti maano pa. Nana, kumusta ti panangilot mo kini Daddy? Mayaten, Raquel. Naimbagan ti amam. Nasaya at launay, taimay kamanan, Nana. Tapno ilutem ni Daddy. Ket agyaman nakta na imbagan. Wen, naimbagan ti amam. No pay kasta. Kanayon ko mga umay ka sumarungkar dito'y balay, Nana. Wen, apok. Umayak tulat ta. Nana, kumusta ni Malta? Ha? Malagip ko idi akadwang ni Malta nga imay dito'y balay. Nabayagan day di. Ay, kasta ka day. Kumusta matan ni Malta, Nana? Nasaya at mat, apok. Sapay lang ko mata makitak to. Wen, bayam taawisak to. Tasumarungkar kami ditoy. Namnamaag day ta, Nana Simban. No kasta, pimusay gaya manikabsat damay. Wen, apong. Kat balasan kagaya man tamar apok. Wen, apong aron. Ay, malidayanak. Gaputadyak na danon damanang kinibray. Da kayo lang ka ni apong amihan tinadanon mi. Adan iti pamilya. Kat agnanaedan iti Amerika. Amerikano ti asawa dagiti anak ko, apok. Ay, kasta gayam. Bayam, tano agsurat akto kadakwada. Dakamateng kanto. Agyaman na kapong. Kanayon to nga umay kayo sa rungkaran. Malangarod. Agpangin kayo laeng ditoy. Tatulongak ni apong mo nga amihan. Amang isagana iti pagsasanguan tayo. Tumulong akon apong aron. Mala, gunday. Dito'y kayo laeng parangan Tay sagana may iti pagsasanguan tayo. Wan, tata aron. Hintangarutan apaw. Tumulong takin ni apong mo nga amihan. Tamangan no mabisin kayon kadagiti kakadwam. Dito'y ating makal ni Tamar, manayon. Dito'y nga inlamang idi ni Inadamay. Tapno saan ang masapulan ni Kuliko. Kat pagyamanak datata aron, gaputan na saya at dalaunay. Iso dati katulungan ni Inadamay anangay aywan, iti anak ko. Nukas tagaron. Nas kinasaan tayo matabaybay ang datata aron. Nang runa kat adda dagiti anak da Amerika. Kat is-iso dala ang tagnana diti balayda. Nang runa, tawan pa'y karubada. Wan nga rod. No adda ti waya tayo. Sarong karan tayo latay da. Kastama ti pampanunotak, manayon. Ama, Pangulo Gunday, hintay ka ng manganan. Nakasaganan dagiti taraon. Wan gam. Ala, intay yung nga rod.
on, Tata Aron. Mawanan yaman na. Katsapay lako ma. Tao may kayon tumanen. Wan, Tata. Namnamaan nyo dayta. Agyaman ak nga rod Ay, saan mi akayat agyan eje Amerika iti tong palbiag may. Iso nga uray na lemeng daytoy ayan may. Dito'y kamilata iti asawa. Wan, Tata. Sayang mat daytoy dagayo. No saan nyo asukayan? Uwan nga rod. Nagpipintas dagiti mulayo ang mais, Tata. Naglawa ti kamaisan nyo. Wen, balasang ko. Dayta ti pagyamanak. Kaputa na pigsa kami latamang ay aywan ka dagiti mula may. Ah, sige, Tata. Umay kaming tumulong nga agboras no kasta nga agapit kayo. Ha? Wan, ipanamnamak dayta kada kayo kanina na amihan. Agyamanak no kasta, gunday. Sapay ko mga rod Tao may kayon tao. Kat maragsakan kami unay nga gasawa. Kaputa na lagip da kami asinarungkaran. Pasensya kayon. No itala ang anak umay kami, Tata. Ngam ikarik. Kanayon ton asumarungkar kami dito. Kasano gunday? Naitulod na kayo dito sa guday. Agawid kami matan. Wan manayon. Agawid kami, Tamar. Sayang. Saan ka ay pasyar iti rancho? Saan ta nagkabalyo? Saan na bale? Inton sumaron no asabado. Umayak to dito'y sa guday. Laglagi pong dayta nga imbagam Gab. Wen, Tamar. Ala, sakbay nga agawid kayo. Hintayo pa iti kusina. Agmerienda tayo pa'y. Ang mga numabisinan kayo itidalan yung agpasinamar. Sige, kat agyaman kami, gunday. Lakas na. Nagpaspasyar kayo kadagag? Wan Kasta ka di. Naimbag kayo pa'y. Nagpaspasyar kayo. Gamsyak. Naskin nagtrabaho iti uma. Tatulungak da ama kanina. Kan kalpasan ti pa nagtrabaho iti uma. Nag-insayo kami pa'y kan nakliw. Kasta ka di? Amom Tamar. Nasilid kami iti tunggal may sa kan ni Pangulo Kulig Ha? Kat amom. Kunana kailaw na ka. Ngamin, saan mo mat ka no ang mapansarsarong karan? Ha? Iso asarong karan mo ti amam Tamar. Amam lataday jay. Sige. Sarong karak tulat ta, hidon. O alang arudan. Agawid kan, tani, rabiin. Nabanugak. Kat kayat konti agina na. Sige nga ron. Agawid ako. Saan lagayang ka iji sa guday tinapanan nyo, Manong? Nakadanon kayo pa yung gayam iji amyanan. Adayo day jay Wen, ading ko. Sinarungkaran mi tay pamilyaan ng tulong idi kada ina damay. Kasta gayam. Kat, awan ka di tinapaliiw mo asabali titignay na kada kayo iji sa guday. Awan mat. Agan-anad kayo lata kanigab, iti ipapanyo ijay. Tasan nyo nga amo nga amangan ket di, no addadag iti mang palpaliiw kada kayo. Wen, ading ko. Narigat ti bastag talaglatan. Alang rod, mapana ko na di balay. Aginanak matan. Sige, Manong. Pangulo, ada si Dana naluto dito'y balay. Itulod ko ni di balayo. Tama nga no saan ang nakaluto ni Uncle Bangsalan. Narabyan ngamin ang naggapo iji umana. Sige, siyampa. Itulod mo latan di si daan. Agyaman na karod no kasta. Sige, Pangulo. Intang arudan. Siyampa, nakaturog ka kadin? Saan pa eh? Diyak makaturog. Palpaliwan ka. Apay di ka makaturog. Pampanunutat ngamin ni Hidon. Apay ni Hidon. Iso ti atapak amay sa anang sanab kanigam. Anya? Ni Hidon. Wan, kagura na ni Gam. Gaputan na dagkat da ni Tamar. Day tati gapuna, siyampak. Anya? Kat
Amang ano kaya't nadakas ti mapasama ka ni Gam? Tapno awanan ti kainagaw na iti atensyon ni Tamar. Kasta ti atap ko siyang pak. Kastagayam ti atap mo. Ngam, adda posibilidad na kasta. Gapot ay di pailaan. Sabalin tinadlaw ko nga ugali ni Hidon. Nupod no ti atap ko. Saan laangan nga agpidot tay tahidon? Tatalaga siya ti makalaban na. Linaya, Manun at agasaguday aman nakigubat ti nangaramatak iti igam ko. Kat nalabit nga dapay natay kadakwada na kalaban ko. Kat naagbidot ni Hidon. Agur uray kan kwa na ti igam ko. Linaya, Saan ko pinadakkel ni Gab? Tapno dangran laeng ni Hidon. Nasaya at atao ni Gab. Isu nga awan ti karbangan ni Hidon amang dangran kan kwa na. ala, panagnagan tayo pa'y nga umuna. Nupod no ti atap mo, Linaya. Sige, maturog takid din. Tani, rapiin mo na yun. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. At iti inumom at siya nanasimban. Ay, agyaman na, Gunday. Ay, Gunday. Kumusta mo ti panang ituray mo dito isaguday? Nasaya at matnana, awan mat ti parikot. When mo't kit day. Kasta ti makita kan mapaliw ko. Kat, kumusta dagiti taltalkem kadagiti pamastre kan ti saguday? Awan ti parikot nana, mapagtalkan damat. Nasaya at no kasta. Dagiti man nakigubat. Kumusta damutan? Ore awan ti pagpagadan ti saguday. Agtultuloy latta ti panaginsayo da, nana. Tinungpal ko ti balakad mo kanyak. Nasaya at. Agan-anad kalatta, Gunday, balasang ko. Tauray ko na anasaya at amin kan kadagiti kalanglangan mo. Ngam saan mo nga ipaay ti amin apanagtalog mo. Nana? Tadi mo ammo. Nga amangan no adamot kit diti kalaat amang kagapken ka. Anya? Nangro na pa'y taaddag saksakit tinakam naken ka. Sino, nana? Ni kulig o. Nasakit tinakam na aging gaita. Gapo, tasika tinagbalin a Pangulo. Nana? Iso nga aganad kalat Gunday. Saan ka nga agtaltalag unay? Tumanugot ka dito yung bagak, Pangulo Gunday. Sige, awan parikot iti dayta. Dayta laeng takay kayat ko no tumulong kalatan kadagiti dadakkel mo iti umayo. Tumulong aklat ta kadakwada. Ngam, kaya't ko lat agpaay, dito'y balay Pangulo. Iti kasta, makasubadak mo't iti panang papaadal mo kanyak, Pangulo Gunday. O sige, adakan ka dayta. Agyaman ak, Pangulo. Tumulong ak agdalos kan agluto. At itino mo makape, Pangulo Gunday. Agkape kapay. Ha? Nangyag ka iti kapek? Rama naman, Pangulo. Namayat mo't lang titimplak. Apag iso, naalalam ti templak. Agyaman at. Agyaman ak met, na magustuam, Pangulo. Sige nga Rod, tayo tumulong iji kusina. Ado ti uugasan iji a plato. Tulungak ni manang uway. Ala, makaamo ka hidon. O sige, inkalata agugas iti plato. Apa yan hidon? Ah? Si kamat kanti agin innaw iti plato diti kusina. Apay, dakis aya. Anya ti masapol mo, tayo may ka dito'y kusina. Kayat ko timangan iti innapoy. Kat agsida ako maiti prito nga ikan. Nga ada kamatis na. Kasta ka di. Alang nga Rod, agluto ak para kan ka. Anya? Wen, agluto ak para kan ka. Saanan?
Siya kung tagluto. Agtugaw ka latta ditan, tapag serbian ka. Hmm? Ngamin, anak na ka ti Pangulo ti Saguday. Ngarod, rumbang apag serbian ka. Gab, kayat ka man na napalagipan. Ante, Dubliyam ti agan annad no adda ka iti kabisera. Naskan asaan ka nga agpakpakarabii. Ken, rumbang anasipot ka kanayon. ante, Amang ano kan laat nga damang libat kan ka iti dalan mo. Amo ka kabaalam a depensaan ti bagim. Gaputan na laing kan iti panakilaban. wen, ante. Alang rod, ingka gisaganan. Ta itulod na ka ni Siyampak aging ka iti kabisera. Saanan, ante? Kabalak ti bagik. Adamot lagatangan na iti kabisera. Isong agkuyog kayon. Kat itulod na ka aging ka iti dagos mo. Sige, agan anad ka kanayon anak. Wen, ama. Laglagi pong tibilin ko kan ka, Gam. Jak malipatan, ante. Ala, apok. Agan-anad ka. Umayak sa laangan. Apnodakad ka tuwam ijay kabisera. Saanan, apong? Kasanon dagiti mulam, nagyan ka ije kabisera. Un nga agpaisuan niya. Awan ti pagdanagan nyo kanyak. Gapot ta kabalak asalakniban ti bagik. Ikarik kada kayo, ngawan ti dakas ang mapasamak kanyak. Wen, anak ko. Agtalag kami iti kabailam. Kat palagipan kalata. Agan anad ka kanayon. Naimbag nga agsapam, Gam. Kastamet, Raquel. Naimbag ngagsapam. Kumusta ti panagawid mo? Nasayat, met? Gam, mabalin ka diti sumurot iti lugaryo, iti sumaruno a panagawid mo? Ha? Kaya't ko makita ti lugaryo a sinamar. O sige, apay ka din na saan. Isurot kan to. Agyaman ak, Gam. Nakita mo ka di Raquel kan Gam? Nagkuyog naman eh. Awan parikot iti dayta hidon. Ngamin, pagayam tamatan ni Raquel? Kaano pa yan nagbali na pagayam tayo ni Raquel? Pagayam tayo ni Raquel, hidon. Isa ati mon ikan iti ka ipapanan ti panagkuykuyog da. Kas ka data. Saan ka di akanayon tangagkuyog? Ngam awan mo ti sabali aka ipapanan ti panagkuyog ta. Saan ka di? Ha? Kas tamot lang ang dagab kan Raquel. Awan ti sabali aka ipapanan ti panagkuyog da. Agpanginak pa iti paraangan. Sa nabali, nalpas ko amin na narumbang aramida. Madamdaman ngayon maturog. Ha? Asino dagi jay? Ano tir aramidan dahi jay? Katrabiin. Asino ka? Anya tir aramidam dita? Ha? Timarayan. Asino dahi jay? Apay ang nagtaray apaman ang nakita na ka. Dajay, asin ka tayo. Lalaki ti umasilig dito yan ko. Agsakana ka. Anya ti may paiko kada kayo? Sige ka kadwa. Bugin tayo. Bugin tayo. Sige! Pumanaw kayon. Kat saan kayon nagsublibay? Anya? Ni, asino dagit na atak tao akayat na timang bugbugkan ka? Diyan ka mo. Nalabit niya dagiti istambay ti kalsada. Gab, amangan mat na subyanda ka iti dagos mo. Amangan na surkan da ka. Ha? Amangan no ay niya ti aramidan dakan ka. Saan da basta makastrak iti dagos ko, Raquel? Gapota nalagda ti trangka dagiti tawakan ridaw. Nalagda balay ti pagababangak. Nasaya at nukas na. Saan kan arumrumor iti rabi eh. Tamangan no maisagmak ka. Wine, Raquel. Kasta ti aramidak. Ala, amay kan. Umunigtan iti klase ta. O sige, intang arudan. Tani, dandanin ti oras ti klase ta. Sige, Gab. Agmeryendata. Siya kung ti agbayad iti meryendata. Ngamin, nagdawatakin ni Mami iti pagmeryendata. Kat nang tadmat. Agyaman nak, Raquel. Imo na kayo gayam dito kantin. Ah, makitugawa ko na. Sige lang, Tamar.
adda meriendami. Ibingayan dakan. Agyaman na. Nihidon, tamar. Apa adi mo kadwa? Saan na nga mo nga inmayak dito kantin? Alakit din. Ag merienda tayon. Ado day ta merienda. Umanay kada tayo atanlo. Ungayam, Gab. Inton Sabado, kayat ko ti sumurot kan ka ijay lugar yun. Ha? Kayat ko ang makita ti sinamar. Mabalin ka di nga umayak. Sige, awan parikot. Isurot kan to iti panagawid ko. Sumurot ka ijay sinamar, Raquel? Uwan. O sige. Umayak tulangan ijay sinamar, Gab. Sige. Urayan dahan to, tama. Onya, nabutbutang yun ni Gab. Saan? Da kami ti binutbutang na. Nagsakit pa lang ti kinugtaran na kanyak. Oresak. Anya? Diyak kayatan ni Don. Nalaing matgayam ni Gab ako mugtar. Ang mga nukugtaran na titangid ko kat may sinati ulok. Narikatan. Oresak mat. Diyak kayatan. Kayat mo. Si kalangan ti mga ramid iti kayat mo mapasamak. Basta siya. Diyak kayatan. Uray no tangdanan kayo? Ore pay. Mabuting akon. Nalikatan. Diyak maabak ni Gab. At ayo analalay ni tilaban kami ti siyak. Sige. Panawan na kan dito dagos mo. Kamit. Sige, kayo nga rodan. Takrot kayo. Sa bagay. Umdas mo tindag dyan na pasamak. Tapno agpanunot ni Gab. Pakaragsakak no mariribukan unay. Gapo iti mapaspasamak kinkwan. Intan hidon. Kayat ko ang masapat ang makasangpot ijay sa guday ita. Apay nga gapura ka. Kayat ko ti makaina na dagos. Alang rod, mapantan. Ngem awan ka diti katangon diti kabisera. Sakbay nga agpasaguday ta. Awan. Alang rod, intan. Inaklalaan dagiti kabalyo ta. Amo ka di dagiti dadakken mo asimurot ka dito sinamar, Raquel? Uwan, auntie. Kat, pinalubusan da ka? Uwan, auntie. Nagtalagdakin ni Gab. Inyam amok idinigab ka dakwada. Kat magustuhan dati ugali na. Agkaadaran kayo ka di ka ni Gab? Uwan, auntie. Kan agpagayam kami matan. Kasta ka di? Kinidaw ko kan kwa na asumurutak dito'y sinamar. Tapno mapasyar ko. Sige. Awan parikot dita. Ala, dito'y kan balay amaturog. Ada may sasidad dito'y. Kat ijay ti pagturugan. Agyamanak, auntie. Ngam, sakbay na, Raquel. Kayat ko pa'y tiagdamag kan ka. Kayat ko nga ibagamlat ta kanyak dagiti ammo. Wen, auntie. Apay ngamin asaan asika mismo timang bugbog ka ni Gab. Hidon. Apay anang ibaon ka pay lang iti sa bali. Maamakak, Pangulo. Ang mga numaduktalan na siya. Kat ipulong na ni Pangulo Gunday. Anya? Apay, manang bugbog la ka di karamidam kan kuana. Ha? Kasayatan launay, nugudasamon. Pangulo? Tayta ti kasayaatan nga aramidam ni Don. Urayam iti dalan na, kat gudasam madagos. Ha? Apay, maduktalan da ka di asi ka tinanggunas kan kuana no bilang. Kwa, Pangulo. Sa anak ang mabutang ang mga ramid iti dayta. Mabuti nga. Nga ang mga numaduktalan ni Pangulo Gunday. Kat madaksana. Saan ba't anala ka dayta nga ramidak, Pangulo? O sige, baka mo ka nga ron idol. Basta tinapatid. Aramidam ti amin akabalam, tapno agtalagkan ka ni Gunday. Dayta ti kapatgan. Wen, Pangulo. Ala, agawid kan tarabin. Ituloy tanto man ang ti agsarsarita inton bigat. Wen, Pangulo. Nakasaritak ni
ni Raquel idirabi gam. Kat ado dagiti naamwak ken kuana. Ante, Pudno ti atap ko. Agpagad ka. awan ti pagdanagam kanyak, Ante Linaya. Gapo ta kabalak sa lakniban ti bagi. Amok na ita. Nga madanagan at lata. Dagiti nauli alan laki amang bugbog kumakanyak. Saan dak akinabaalan? Nagbuteng dapay kit di kanyak Gam, Sipod adak iti elementarya. Insuro na kon, no kasano ti sumangoy ti kalaban, Ante Linaya. Isu akabalak sa lakniban ti bagi. ala. Agan anad ka kumangarod akanayon. Jak lakit di kabailan no adadakas ang mapasamak kan ka. Wen, Ante, agan anada. Nasayaan. Ala, ingkan iti ayan da Raquel kan tamar. Agor uray dan kan ka. Wen, Ante. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kas tagayang dagiti napaspasama. Apay asaan nga imbagbagan ni Gab kanyak dagita. Nalabit adi na kayat nga agdanag ka. Gaputa na singad kayo launay iti tunggal maysa. Raquel, Ni, adday kan ni Gam. Oh, kasano? Sa dino ti kahit papanan tayo? Ijay ka di rancho? Bueno, hintayo di bantay. Ijay bantay. Kayat ko ti sumangat iti bantay. Tayak pa'y napadpadas. o sige, ijay bantay. Iti ayan dagiti kalapaw. Mayat ijay. O sige, hintayo nga Ruden. Atoy, Pangulo. Agsa ka pa'y. Makumikom kalaunay di tayo lislistam. Agyaman na, Hidon. Sige, Pangulo. Igupon, bayat ang napudot pa'y. Agyaman nakmanan. Pangulo. Jak nakita ni Tamar, idisimang puta kitay. At ka di pa lang ito silid na. Nasapaan na pan ije sinamar. Anya? Adda kanutay may sa apagayam yu ani Raquel. Kat agpasyarda. Kasta ka di, Pangulo. Apay, saan mo nga amo dayta? Saan, Pangulo? Ngam saan na balin? Sa bagay, awan mo't lang ito oras ko asumurot kan kuana. Gaputanas kan nagtrabaho ak ditoy. Kalpasan na, agtrabaho pa ije umami. Saan adakas asumurot ka kadakwada Hidon? Saan na bali, ta saan mat akanayon? Agyaman ak Pangulo. Ngam mas importante kanyak dito tulong ko ditoy. Ala, adakan ka dayta. Kat, kumusta mo ti panagadal mo? Nasayat met, Pangulo. Anya itayan ti ad-adalam? May papanit agrikultura, Pangulo. Kasta ka di. O sige, saya atam. Manulaangan nga aldaw ti urayan. Makalpas kayon ton, iti panagadal yo. Sige, Pangulo. Ay na, nabanugak at talaga. Nagngato abantay to'y ayan tayo. Wen, Raquel. Nagpatakdaran dagiti dadduma iti kalapaw na ditoy. Ngamin, talagamat amayat ditoy. Wan nga rod, Tamar. Wow! Matanawagan tayo dagiti babbalay iti baba. Di ta tinagapuan tayo. Makaay-ayo ditoy. Inton sumaruno, ijay ton saguday ti papanan tayo. Agpasyar tayo ijay. Saguday? Wen, ijay ayan mi. Sigurado ang magustuhan mo't ijay. Raquel. Anyamatan! 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 Apay akas na ti bagbagam ang nakasango kanya. Agong unget ka kadi. Wan, Pangulo! Agong ungatak! Anyamatan! Apay manan. Ngamin, nakitak manan tayo di ahidon. Bit-bit na manan tayo karni. Anya? Intad mo manan tayo naptay tinanupanta. Impadawat mo manan kanihidon. Tayo lang nga intad ko, agunget ka manan. Nagregat na agano, Pangulo! Ita, ipadawat mo kanihidon. Anyamatan! Aging ka kadi ita, kat saan mo pailang ang maawatan ti kay papananda ito yung aramidek. Talaga, saan, Pangulo? Dumngag ka, tayo pakaawat kung manan kan ka. Saanan?
Yak mo't la maawatan. Basta tinalawag kanyak. Saan mo ay padawat tinaanupan ta nagrigat ti aganop. Para iti pagsayaatan pati kastoy nga aramid kakliw. Isuad di ka kundi reklamo bay. Agsubdi kaming kinigab iji kabisera, antilinaya. Kat agyaman nak unay kada kayo, gaputa sina nga ilida. Awan ang yaman na. Ala, agan an nagkay ti dalan niya. Wen ama, Dagiti natang. Ilako yun to Tapno saan masayang. wen apong. Dagiti natang ayawin mo, Raquel. Kita tadi mo malipatan. Wen apong bangsalan, kat agyaman nak unay. Hala, in kayo nga Rodel. Ta saan pa nabaratin? Wen ama. Agan anad kayo, ga. Ato hidon, alaam day ti akwarta. Ha? Pangulo? Alaam mo, tapno ada igatang mo iti masapsapol mo iti pagadalan nyo. Agyamanak, Pangulo. Ngam saan na nasken? Awatem kit din, makatulong kan ka dayta. Agyamanak nga rod no kasta, Pangulo. Alang arudan. Intan, hidon. Agan anad kayo iti dalan nyo, ha? Wen ina. Wen, Pangulo. Gab, nasayata na sapa ka. Tapno makasarita ka. Apay, hidon. Kadwayo ka din ni Raquel idi Sabado. Wen, Sa dino tinagturturungan niyo. nagpaspasar kami lang iti sinamar. Talo kayo. Wen, Nasayat na ron no kasta. Ngamin, no dudwa kayo lang ka ni Tamar. Daitan ti Jack Maklon. anya? Ibagak manunkan ka, Gab. Agayatak ka ni Tamar. Saan asak tilapad kada kayo, hidon? Di ka kumagbidot, Gab. Amok ti kayat mo asawen. Ngem kas iti nakunak. Saan asak tilapad kada kayo adwa? Kat saan ko maaday ta timang dadahal iti panaglalangan tayo nga agpapagayam? Rumbang amaawatam day tanga imbagak, Gab. Isuksik mo iti panunot mo. Anya? Gab, adda ka dito dagos ni Tamar. Wen, rumarak ko man. Ngem apag isumat nga daka. Anya? Sige, innakon. Imay gayam dito ni Gab. Wen. Nagsarsarita kami laang. Kat siga. Apay imay ka, katrabiin. Kayat ka lang nga makasarsarita. Anya? Kas lang amin, kailiw ka kanayon, Tamar. Sana ka makaid na, no di ka makita. Ha? Amumutin ti marikriknakan ka. Saan ka di? Hidon. Ibagak manunkan ka triknak. Agayatakan ka. Amo munti sungbat ko iti dayta, hidon. Awan pa'y dayta iti panunot ko. Gapot kayat ko ti makalpas iti panagadal ko. Sakbay asangot dayta banag. Adda ka dinamnamak, Tamar. Dayta ti jak masungbatan, hidon. Kat pang nga asin. Saan mo kuman nga ulitan pa'y nga ibaga dayta. Tamar. Agpapagayam tayo. Kat dayta ti kaskanan, hidon. Asino nga taday tangag tuk-tuk-tuk? Bay aklaan di tangag tuk-tuk. Amang ano dagiti manen lalaki akayat na timang dangran kanyak. Gab! Ilukat mo tiri daw! Nimot gayam hidon. Gab! Hidon? Dinanog mo ba't ng tirupak? At aiwam ni Tamar. No di mo kaya't ariribukak ti biyag mo. Anya? Kapailak ti pumatay, Gab. Basta si kati patayag. Iso nga adaiwam ni Tamar. Good morning, Gab. Nasapa ka. Sigud mata masapsapa Gab, apay nga dalimitam di tarupan. Ha? Anya tinapasamak. Awan da ito Raquel. Ibagam tipod no, Gab.
Dinanugnak ni Hidon idi rabi. Anya? Apay aginanog na ka. Idinto taag pagayam kayo. Di na kayat nga asit gak ni Tamar. Gaputa agayat ki ni Tamar. Anya? Ngam apay anas kan aganugan na ka. Kan apay adi mo binalas. Intulok mo kit din aginanog na ka. Kinaaman, limitam day tarupam. Sana balen. Saan ang mabalin ti kasta, Gab? Itulok mo adang ran nakalatan ni Hidon? Amok ang makulkulaapan lang ti panunot na. Saan ang mabalin ti kasta? Naskan akasaritak ni Hidon. Saanan? Bayamon. Ipalagip ko lakan kwa na. Nga agpagayam kayo. Kat saan arumbang adang ran na ka? Amo na day ta. Iso asaanan na naskan nakasaritam. Pues, noam muna, naskan nga rod nga ipalagip ko kan kwa na. Asino ka kumamang ibaga kanya kiti kasta, Raquel? Di ka makibiyang. Tama no si kati isarunong kadanugan. Anya? No kasta, saan gayam ana impuswan ti pan nakipagayam mo kinigab, Hidon? Awan bibiyang mo. Ala, panawan na kong dito eh. Agin sisingpat kalagayam no nakasangon ni Tamar. Ngam na nakatalikodan, rumwarmat gayam ti saram. Anya? Ibagak daytoy kini Tamar. Ha? Ipakaamok kan ko na daytoy nga inaramid mo kinigab. Balaagan ka, Raquel. Iti ka nito nga ibagam dito ka ni Tama. Dakas ti mapasamak kan ka. Maya, takayat ka manin apalagipan, Gab. Nakayat mo natal na ti amin. Agtungpal ka kanya. Hidon. Manayunan to pa'y di talitom iti rupam. Iti ka nito nga agkibaltang ka. Sana naskan nga agdangran ka, Hidon. No naranggas ka. Amangan no pagbabawiam to day ta. Sige, ipakita mo kanyak tilayin mo, Gab. Panagnikam kanyak, ti kinalain mo. Saan ko atutukan tikaskan ka, Hidon? Ala, agawid ka. Anya? Nasanggam. Dahil Saan ka kayat adanogan? Ngam pilitin nak. Ala, agawid kan, Hidon. Laglagi pumtimbagak kan kagab. Adaywang ni Tamar. Ulitak mo't nga ibagakan ka, Hidon. Saan asak tilapad kada kayo adwa? Talaga subag ni Gab. Nagkuyog damanin ka ni Tamar. Agturong tayo di kantin. Natangkan ti ulo ni Gab. Awanan itibayin. Saan nakapaabakan ko na? Para kanyak ni Tamar. Saan aparakan ni Gab? Itala nga nagpakita ka kanya ka. Saan ka nakita iti kalman? Kan, apay day tarupam, Gab. Adamat limitan. Awan daytoy Tamar. Jak nakita nga dagaan kayo iti sango, kat nadungpar ko. Anya? Kasla jakpat yan day tarason mo. Alagit din, agmeriendatan. Tamapan kan iti sumaruno a klasem. Sige man langan. Umay ka ijay dagus ko inton aldaw ha. Ijay tayon amangan. Ayabam latan ni Raquel. Sige. Ngamin, ado jay linutok. Umdas ka da tayo day jay. Sige, umay kami kini Raquel. Umuna ak tulatan. Ta ipapudot ko dagiti makan. Kat sumaruno kay to kan ni Raquel. Raquel, sakbay ang mapantay jay dagos ni Tamar. Adda ko makidawag. Awan limad kan ka kadagiti mapaspasama kada kami kinhidon. Kat kidawag, ilimod mo kini Tamar ti amin. Anya? Jak kayat amarubruban pa iti parikot. Anya? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Rabi iti pan nakisaritak kan ka. Pangulo ko ligo. Tapno awan ti makakita kanya. Amangan no idanon da ka ni Pangulo Gunday.
Maawatak ti kayat mo mapasamak, Hidon. Ket kanununga ti planom. Nasayat no kasta, Pangulo Kulig o. Ket into nagbaligi ka. Nawayakan to na mga sawa ken ni Tamar. Gapo tasika ti maikari apara ken Juana. Agyaman na, Pangulo Kulig o. Alam, agawam nga rod nga ipatungpal ti planom, Hidon. Iti kabiitan na panawen, Pangulo. Dakkel man iti napastrik tayo, manipod iti apit tayo, Pangulo Gunday. Wan hidon. Kat gapo day takan ka. Gapo iti kinagagat kan kinalaing mo amang imanihar. Iti kataltalonan ti saguday. Dayawan ka. Tadakkel agat ka tinainayon iti kaha ti saguday. Agyaman nakmanan iti daytanay bagam, Pangulo. Ituloy mo lang dayta kinagagat mo hidon. Wen, Pangulo. Aramidak para iti saguday. Wen gayam. Mapana kiti kabisera itang aldaw, Pangulo. Agsarita kami iti suki ka negosyante. Itang aldaw ti kunana pangawagak ken kuana iti telepono. Kasta ka di? Anya ti pagsaritaan nyo. Para iti pagsayatan ti saguday, Pangulo. Kasta ka di? Ala, agtalagak kan ka, hidon. Oh, apay ada. Naliday kamat. Awan ka diti ka nam ita arises. Inalang kami ni Baturji Lapis ko, maestra. Kati na kayat nga isugli. Anya? Bador! Bador! Umay ka ditoy. Umasidag ka. Apay, maestra. Pudno ka di nga inalam ti lapis ni Ada? Kat di mun kayat nga isubli? Kuha, ma'am. Napukaw nga min tilapis ko. Bador, saan anasayati inaramid mo? Apay adi mo ibaga kanyak. Anapukaw gayam ti lapis mo. Kuha, maestra. Ala, isublim ti lapis ni Ada. Taikan ka iti usaram alapis. Un, maestra. Laglagi pam, Bador. Saan anasayati agal-ala iti saan mo ako kwa? Un, maestra. O sige, agkapya kayo na dua. Kat saan kayo nga agap-apa, ha? Un, maestra. Ada, di kan agliday, ha? Taisublin ni Bador ti lapis mo. Un, maestra. Apay nakaisip ka, Pangulo. Anya tis isumam. Maayatan ka kadi, idilim mabas ni bakit singban. Anya bakit singpan mo't nga ibagbagam? Itay pa alimabas ni bakit singban. Nung aging ga ita, kat nakaisip ka pailaan, Pangulo. Wen, gaputa na ragsaka, akliw. Agkatawa ka matan, Pangulo. Anya tikat katawaan. Maragsa ka naklang, akliw. Paulit-ulit ibagbagam. Di mo pa'y lasong batan ti damdamagan. Akliw, rumbang agragsak kamitan. Hapay ngamin, Pangulo. Saan ka ngagdamag pay? Basta agragsak ka. Agragsakak nga wan gapgapuna. Apay, bagtitak. Agragsak ka, nakliw. Gaputa sumaya aton tibiyag ta. Dadaal sa amatan ti ulo ni Kulig o Gunday. Ha? Apay na nasingban? Nakaisam idilim mabasak ijay ayanda. Naggapuak ngamin di tabangir abantay. Napanak na ngala iti bulong nga itsaon tayo. Nakaisam ni Kulig ko? Apay nana, awan ka diti karbangan na nga umisam? Sana kasta, Gunday. Kaslamet ten dadaal ti ulo na. Nakarungi itlatan. Di mo't nga rod nagtagtagare. Nalabit nga damalagip na, apakaragsakan na. Iso anang kaisam latan, nana. Nalabit akasta. Ay,
Anya ngay kumati pakaragsakan na amalagip na. Ti kinaranggas na. Nana, Nagasap kit dia. Tasaan ka aranggas akas kuana. Tanuranggas ka. Kendakas ka kumaatao. Nalabit anabayagan anatay. Nana, Iso anagasat ni kulig o. Naimbag nga oras mo, Tata Kiwing. Italamanan ang nakapasyar ka dito sinamar. Sinarong karak ti pamilya ken dagiti apo. Nasayaat no kasta, Tata. Ken mapanak di tabantay ti sinamar. Ta ijay ti nakakita ak iti kayo a makaagas ti bulong na. Kasta ka di, Tata. Aging ka ita, agag-agas ka pailahin. Wan, saan ang mabalin nga isardeng ko? Gaputa at dalata ti mangayab kanya. Sapay la ko mga rod, tag na nayon ti kinapigsam, Tata Kiwing. Tapno adulat ta ti maagasam. Wan nga raw, pangulo manayon. Uray kayat konti agsardeng nga agagas. Tadulat tamat agpaagas. Isu nga ituloy ko lata. Dayta talaga ti agam mo dito'y lubong, Tata Kiwing. Wan, pangulo. Ala, kat, o may kailat ta sumarungkar dito sinamar, Tata Kiwing. Kaputa ka iliw da kayo, Mat. Wan, pangulo. Kumusta ka nga'y kabsat bangsalan? Kastoy lata napigsak pailaan nga agumuma. Wen kas kanyak. Napigsaak lata nga umuli iti bantay. Kapnula ang agsapol iti makaagas abulbulong. Bilibak nga rod ka kabsat kawin. Napigsak ka lata. Dayta ti pagyamana. Nasalon atak lata. Oray siya ka. Nasalon atak lata mo. Dayta ti mayat. Malakabsat bangsalan. Inakon tainak pa'y ijay bantay. Agsapulak iti bulong ang makaagas. Ay katuhan mapankalata. Ay uwan kayam. At nalinta sa bakon kamuti iti kusina. Mabitlaan ay nakmangalay ti balonam. Agyaman na no kasta. Ngam at tabalon ko. Oray pa'y. Mabitlaan. Tayo nakmangalay ti kamuti kung sabaan na lingta. Ay na Raquel, si kamot tang tinaglabay ti lampin ni Malta. Saan abali? Tanalpas matan ti eskwela dagiti ubing antilinaya. Iso at tinulungan kan. Kababainan kan ka. Awan anyaman na anti. Bay anak lata at tumulong kan ka. Ngamin, da kayo ti pamilyak dito'y sinamar. Ngamin, imbilang kayon a pamilya. Kasta kami mat, Raquel. Ngam nakababain mat kan ka. Asika pa yan ti aglabay ti lampin ti anak ko. Ay na anti, awan anyaman na kunakmanan. Nalakalaang mat nga ramidat dayta. Kan, saan mat nga do? Agyaman nakarod no kasta, Raquel. Bay anak lata at tumulong kan ka, anti linaya. Tamok mat asaan ka unay ang makapagtrabaho. Gapo talampay mat ni Malta no daduma. Huwan nga rod, ti kayat na ub-uba aklatan. Agsangit no maidiso. Basta daak dito'y sinamar, anti. Tumulong aklata kada kayo kadagab. Agyaman akno kasta, Raquel. Sapay ko matasaan ka nga agbaliw. Kat agtalinaid kalata akaman ti pamilyami. Wan, anti linaya. Sa anak tong agbaliw apulos.
Kamusta ti pagnam iti kabisera, Hidon? Nasaya at mat, Pangulo. Napintas ti saritaan mi ti suki ka negosyante. May papanitian niya. Ti kayat na. Amin na produkto ti saguday ket iso ti Mang Pacquiao. Gatangan namin iti kayat tayo a presyo. Kasta ka di? Ket tapno may mayat ti panaglalangan tayo. Kayat nakamaam mo, Pangulo. Ngamin, kasla ison ti partner tayo iti negosyo, Pangulo. Gaputa amin na produkto tayo dito sa guday. Ket ison ti manggatang. Nga orean niya pa ya produkto dayta. Linagaman, wano inabal. Kasta ka di? Ket babayin iti kastoy nga aramidan tayo. Saanan niya agbannog pa'y dagiti taga sa guday amapan iti kabisera. Gaputa isuda na mismo ti umay dito'y amangala ka dagiti produkto tayo. Kasta gaya. Ngam, sige, panunutak ka na imbag. Awanin tinas ka na panunutan, Pangulo. Gaputa mayat daytan. Oo, sige. Agdalagakan ka, Hidon. Agyaman ak, Pangulo. Ket awagak to ni Mr. Garcia. Tigayim ko ang negosyante. Tapno damagak no kaano ti panagkikita tayo. O sige, no kasta ti ko na. Iso nga rod ti masuno. Sumarungkar ka iji sa guday, Mano? Wen, ading ko. Nabayagan ajak si Marong Karajay. Kumusta lang ni Gunday? Ni siyang paktikadwa kamapan. O sige, aganad kayo iti dalan niyo, Mano. Wen, linaya. Awan mo't siguro ti pagpaggadan niyo ijay. Awanen, ading ko. Naornos itan ti saguday. Awanen ti pagpagada ni Jay. Ken, adan kapya kada tayo kadagiti taga saguday. Mano. Mabit kami laang kini siyang pa. Kumustaan milaan ni Gunday? Ipod dito'y na nga to apasag nga yan tayo. Makita tayo ti aglawlaw ti saguday. Napintas. Kastoy itan ti saguday, manayon, siyampa. At addan apimintas, gapo ka ni Hidon. Wen ni Rod. At agdan alimawa ti kataltalunan ti saguday. Kapuday ta ka ni Hidon. Jak nagbigdot anang dutok kan kwa na, amang imaton iti kataltalunan. Amay sa apamaster kan ti saguday. Kastagayam. Nagagat ni Hidon. Kat awan ti makunakan kwa na. Nasaya at no kastagunday. Talaga nga awanin ti parikot ti saguday. Gaputan naragsak amin no niya gindag. Pwede day ta ko na, manayon. Awan nga rod ti parikot dito'y saguday. Pangulo Gunday. Awan, siyampa. Kasmutla ang ija sinamar. Naragsak kayo. Gaputa awan ti parikot. Saan mat kiti amaliklikan dagiti dumteng nga parikot? Gunday. Ngamkit di, no adaman ti parikot. Maornos matlaeng, babae ni tinasaya at awagas. Kasta ti may parban. Ala, sapay la ko ma, tagtultuloy ti panagduras ti saguday. Kasta kumamot ija sinamar, manayon. Ala, pumanaw tayo dito eh. Agpasyar tayo pa'y itinagduduma apamasterkan ti saguday. Sige, sumurot kami kan ka. Pangulo, nakitak da manayon kan siyampak. Kaduhada ni Pangulo Gunday. Mapanday di pagabalan. Aniya. Agimon ka di Pangulo. Tanagkuyog manen da manayon kan Gunday. Iti anyaga po nga gimunak, akliw. Apay nga ro na makapungtot ka. No dagita abanag. Saan nanasken nga idanon mo kanya? Mawatam. Uwan Pangulo. Alangarutan. Panawan nak ditoy. Tadi ka mangsinga iti panagpanunot ko. Anyaya ti pampanunutam. Pampanunutan. Ngagyanak tumot ija impaaramid ni Gunday. Amaaw-awagan iti balay Pangulo. Oray siyak Pangulo. Agyanak mat ijay. Nagdakkal balay. Kan nagpintas. Wan akliw. Agnaid tanto adwa iti dayjay abalay. Agyaman kami ti panangsangiilim kada kami Gunday. Nabsog kami ti impasangom kada kami, Pangulo Gunday. Agyaman akmat iti panang sarong karayo kanya. Inton maminsan, siyak mati sumarongkar ija sinamar. Orayan mi day tangal daw, Gunday. Agluto kami to'y tinaimas at araon. Para kan ka, Pangulo Gunday. Pagyamanak no kasta, ngam saan ko akali kaguman tinaimas at araon siyampa. No adanakan, pagyamanak. Saan man, Pangulo?
Mangparti kami to itiniti ba manok? Nalay ngagluto ni Linaya. Agyaman ak nga rod no kasta. At sige, umayak to mat sumarungkar ijay sinara. Dinaramit naman ayon kan siyampak dito sa guday. Impasyar ida ni Pangulo Gunday. Pangulo. Kasta ka di. Ket, kinasaritam ka di ida. Saan, Pangulo? Itaan niya kumaga po, kasarita kita. Apay, kaguram ka din ni Manayon. Pangulo kulig ko. Kagurak ti ama ti tao, akagurgurak unay. Nasayaat nga rod no kasta. Talagang kinaawatan tayo doon. Kasta ti mayan. Kasta ti maiparbeng nga ramida. Agpadata iti ugali hidon. Pangulo. Iso nga kinaawatan ta adwa. Ket no dumngeg kalat ta iti balakad ko ken ka. Sigurado nga agbaligid. Musta ijay sa guday, manong manayon? Nasaya at matading ko. Ad-ad na pimpintas ti sa guday. Gapo ka dagiti nagadu amula da. Kan nagpipintas dagiti mula da. Nalay nga ron dagiti agmulmula no kasta. Ni Hidon ti mangidadaulo iti kataltalunan. Kasta gayam. Ni Hidon ita titalken ni Gunday amang matmaton iti kataltalunan. Ama isa pa mastrikan ti sa guday. Nasaya ato kasta. Kat, kumusta mat ni Hidon? Saan mi anak katungtong? Ngam ko na ni Gunday. Nga awan ka no ti parikot ken ko na. Amo na nga tan, nga agayan ayat da tamar ken gam. Saan na nga mo? Gaputa saan ka no nga ibagbaga ni Tamar? Gaputa ilimlimad da tayan ayat da. Kasta gayam. Ngamkit di, oray pa'y maamuan ni Hidon. Awanin ti mabalinan na. Anya nga rod, kat saan mat akayat ni Tamar? Tanigab ti kayat na. Sapay lang ko mga rod, tamaaklon ni Hidon dayta. Pangulo Gunday. Intimplaan kayo ti kape. Amo ka magustuhan. Gaputa nagtao iti mula tayo a kape. Apay kit din saan, Hidon. O anya, kumusta ti nakisaritam iti gayam mo a negosyante? Talaga kaya't nakamakita, Pangulo. Kaya't nakamakasarita. Anya? Takas Pangulo ti sa guday. Sikat ti rumbeng ang makisarita, may papan iti negosyo. Anya? Ado ti plano na ibaga na kanya, Pangulo. Kaya't babaen iti daytoy ang negosyo. At adapay adumuras ti sa guday. Mabalin tayong tupay ang makagatang itilugan tayo dito sa guday. Gaputa nawadwad ton ti kwarta tayo iti kaha. Kasta ka di? Sa bagay, agtalagak kan ka, Hidon. O sige, patgak ti ko nang. Kat? Kaano nga rod ang makisinarak ta iti daytaan ni Kosyante? Anya itayan tinagan na? Mr. Garcia, Pangulo. Imbagak adito ito latta ko masaguday ng umay. Kaya't nalatta ka no, na iji kabisera. Agkikita tayo kano iti may saan nalatak a restaurant iji kabisera. O sige. Inton bigat mo't lang iti pangal daw, Pangulo. Naskan nga datan ton iti restaurant. Sige. Umanugot ha. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Rok atandak dito'y kulig ko. Awanan ka itibain! Ika, may papaskom tinabayagan asakit tinakam ko kun. Inutin ka agudasan kunday. Kanipos sa lambitan. Aniya? Ulit man timbagam? No talaga mo't laang anaturat ka. Rok atandak dito'y. Karkaritan ka itirangat ang mano-mano! Aniya? Sa anak amanan, tapno aramidag tayta. Kaya't naasawan day ta. Adinak kabaulan. Lumaban ka iti patas kuliko. Aklew! Pangulo! Ala, iyawat mo kanyak tay burarawi. Pangulo! Oh, adto'y Pangulo!
Makitam da ito'y aburarawin kunday. Irunot ko kan kada ito'y. Anya kunday. Mariknam ka diti sakit. Kasta ti katukad, ti kinaagraraman mo ababae. Gab, maragsakan na kiti may nga ubing nga isursuro. Among kaditi ko, nana. Anya? Kaya't nakanumot ti agbalin akas kanya. Ti agbalin a maestra. Nasayat no kasta ti kunana. Taday tati pagbalinan ng inspirasyon. Tapno igad na ti agadal. Kasta ti imbagakan ko, na. Kasta agmati di ubinga, Raquel. Ti agbalin a maestro. Ingad ko tinagadal. Aging ga natungpal ko ti kayat ko a pagbalinan. Nga itan, katsikan ti may sa amang isursuro dito'y sinamar. Wen, Raquel. Ala, umay kan, Gab. Nagluto ak iti sidaan itay agsapa. Ado day chay. Inlakaman kan. Ah? Saanan? Kababayan matkan ka? Umay kakit din. Sayang day jay na saan amakan. Sige man langan. Ikandak, iti danam. Inumam dagitalwang kunday. Tawan ti danom ama itednikan ka. Sige, kuliko. Patayin na kon. Tapno na anayan, tiragsak mo. Ngamsaan kanto ang naragsak, iti panagbiyak mo. Gapo iti kinadakas mo. Inagaw mo titakam ko. Ket agin lalaing ka nagbalin a Pangulo. Saanan alimpyo ti panagnak. Gapukan ka. Ngum ita. Kanibusan namon. Mabilbilangan ti panagbiyak mo. Asi kapay, kuliko. Gapo iti kinadakas mo. Pulos at imo marik na tiragsak iti day ti abiyag. May salaang tiragsak ko kunday. Awan sa bali. No di ti pan nakapukaw yukon ni manayon. Aramidam ti kayat mo. Mapatay na kami man. Ngam iti kaanuman. Saan kanto nga agbalik iti biyag? Saan kanto anaragsak iti unos ti panagbiag mo? Kaasi ka magpuntay. Agdardaran di kudin mo anasapsaplit. Kasta ti aramidakan ka. Aging gaan di ka magsita. Hidon, ayan ni Ina. Apay asi ka lang ti simangpat. Ha? Kwa? Apay nga awan palaang ni Ina. Katrabiin. Simurot ko ni Mr. Garcia. Anya? Dahil tatipod no. Ada nagkinawatan dadwa. Ket simurotan ka ni Mr. Garcia. Anya ti kayat mo asawan. Hidon. Nagmayat ti pa nagsarsarita dahi ti restaurant. Isa pinanawak pa ida. Tama kaawat akman. Ngabi di nagsubli Nakuna ni Pangulo Gunday. Asumurotan ka ni Mr. Garcia di syudad. Anya? Bayan talatan ni Pangulo. Gapot akarbangan na tagragsa. Sana bali. Takuna namat niya agsubling to. Anya? Kasla jackpot dyan day ta. Hidon. Oray siya. Jackmet pat yan. Tamar. Nagla si murot ka ni Mr. Garcia. Sa bagay, natar kami ni Mr. Garcia. Kat oray asino ang babae. Maiayo kan kuha na. Anya? Kan karbangan ni Pangulo Gunday tagragsak. Isabay ang tayo latan. Kan may sa, saan naman siguro ang malipatan ti saguday. Kat amok nga gawid tumot lang. Ngam sapay la ko ma. Tasan nga ipanaw ni Mr. Garcia. Ha? Ipanaw nga anya? Tinako na ni Mr. Garcia kanyak. Ang mga lumapandan to di Amerika. Anya? Amom ka di? Nakaragragsak ni Pangulo Gunday asimurot ka ni Mr. Garcia. Anya? Dahil tatipod na napasamak tamar. Sige, agpakada ako. Inakon agina na. Ituloy tatagsarita inton bigan.
Pangasim. Jak marami dayta. Dapat madaksanak ka ni Boss Hidon. Hidon. Iso tinang bilin kada kami amang bantay kan ka. Iso nga tungpal kami. Rugatan na. Pangasim. Oray bayadan ka iti doble. Iti panang bayad na kan ka. Jak marami dayta. Kapotad dayti asidag dakulig o kanakliw. Agraman dagiti kakadwami payanan tuma. Nasayaan ka, tao. Saan ka di? Saan ka kuma apailoyos iti kinagdagas ta? Ha? Rugatan na kuman. Katulungan na ama ka adayo. Mabuta nga. Jak marami dayta. Sige, panawan ka. Pangasim. Rugatan na dito. Hidon, mapanak iti sinamar ita. Agkabalyo ak amapan. Anya? Sige, inakon. Binilin kon dagiti babaunan diti balay pangulo. Sige lang, tama. Awan ti amo ni Tamar iti pudno na pasamak ka ni Pangulo Gunday. Ket pulos at di nanton maamuan ti kinapudno. Sige, agpainit na pa na ang dito'y paraangan. Malta, anak. Ne, aga ni manang mo atamar, anak. Auntie Linaya, nainbang nagsapam. Kastamot kan ka, Tamar. Auntie, ubag man ni Malta? Wan, sigurado, kailiw na kan. Nasayat mat, taymay kayo adagos kakalugaran. Gapot adda tinapatag nga yanunsyok kada kayo. Anya day ka, Hidon. Awan ita ni Pangulo Gunday. Agsipod tanapanan ni Jay Syudad. Nupay kasta. Saan ang mabaybay anti sa guday? Gapot adda ti inaramid na kasuratan a pinirmaan na. Asyak itan, di sumublat a Pangulo dito'y sa guday. Anya, si kaitan ti Pangulo ti Saguday, Hidon. Wen, katapno mamati kayo. Adda dito'y ti kasuratan. Kaya't mabalin nyo basahin. Isama nipot itangal daw. Siyakon ti Pangulo dito'y sa guday. Kaya't sapay lang kuma. Tagtultuloy ti panagtitinulong tayo. Tapno at adarumang ay ti saguday. Sige lang. Parigatan nyo dahi tao. Babaan iti panang saplit yung kuana. Sige! Agsisinublat kayo amang saplit kan kuana. Laglagi pa nyo! At datangdan nyo iti kasta nga ramidin nyo. Isungag tungpal kayo! May iti kabakiran, Pangulo. Tapno sigurado ang awan ti makakita kada tayo. Sige, yalis tayo ni Gunday ijay kabakiran. Sige nga rod, Pangulo. Yalis tayo ni Gunday iti kabakiran. Sige kakadwa, rukatan nyo ni Gunday. Ngempungwen nyo latta dagiti imana. Kitenglen nyo anaimbag. Tapno saan ang makalibas. Tuyan kakadwa. May mayat dito ya pangibalingan tayo ko ni Gunday. Sigurado pagbibinggawan dagiti narungsot nga ayop. Uy, naklew. Basta mati ko na. Kat itiday ito'y matlang akayo. Ipangirakitan tayo kan kuana. Sige, agsubli tayo nga roden. Ijayan da kulik ko. Ala, intayon! Tsaka mo lang niya tinaknakan ni Ina. Takal lahat matan asimuro ti agnagan iti Mr. Garcia. Mas dawak iti daytang inaramid ni Pangulo Gunday.
Kasla jackpot yan nga aramidan na ti kasta. Uray ni Hidon. Saan nakanumat la apat yan? Ngam ko na ni Hidon. Bayan tayo kanulatan. Taagawid mo't laang. Kan saan tayo ama itit ti pagragsakan ni Ina? Anya? Ngam, kasla imposible nga min tamar. Abas talatan si Murot iti tawa damo na lang nga makita. No pay kasta. Sapay la ko mga rod. Tanasaya ti kasasad na. Kan sapay la ko ma. Taagawid mo't lang nga dagos. Wen nga rod, Gab. Amok akailiw na kadayjay. Iso nga agawid mo't la adagos. Wen, Gab. Sapay la ko mataagawid adagos. Tano saan? Kasanon ijay sa guday. Adamot kit din Hidon. Ngam nasaysaya at mutlaang no adda ni Ina. Alangaron, aganad kayo itidalan nyo. Wan anti, Wen, Auntie. Saan ka kumaamarabyan, Gab? Tikayat ko. Saan ka amasiknutan ije sa guday? wan anti, Alangarodan, ingkayon. Tapno makasubli ka mutla dagos. wan anti. O sige, Auntie Linaya. Ingkamin. Pumayak tumanan inton Sabado. Wan tamar, nakalukat ti sinamar para ken ka. Gab, uminom ka pa iti gatas. Kan mangan ka pa iti tinapay. Sakbay nga agpasinamar ka. O sige, patgan ka, tamar. No adda ko man ni Ina. Nalabit ang nagluto iti paborito ka tinapay. Anta ka mo't gayam dito eh. Gam. Naimbag nga oras mo, Hidon. Sige. Mabit lang, Hidon. Inak mangisagana iti gatas kan tinapay para kan ka. O sige, tamar. Katagyaman na. Diyak kaya ti kadam dito sa guday ka. Ha? Amok nga dan nagkinawatan nyo. Kat maaklon ko dayta. Ngem diyak kayat nga umay ka dito sa guday. Anya? Iti ka nito makita ka pa dito sa guday. Amangan no anya pa iti maaramid ko ka. Nalitay day tatuktok aram iti kalalan mo Gaputan na lidayak, ama. Apay anak ko. Kaguran ni Hidon ti panang itulod ko kini tamar ije sa guday. Anya? Pinangtaan nak. Ano makita nak pa ije sa guday? Dakas ti mapasamak kanyak. Anya matan. Day tatiga po na. Ajak kayat ti umadak ije sa guday. Numabalin. Tadyak kayat nga dadi mi pagkinaawatan kini Hidon. Anak ko. Mabainak pa yan kini tamar. Isulatan ti sumarsarongkar kanyak dito'y sinamar. Ammo ka din ni tamar day ta panang pangtanahidon kan ka. Jakon imbaga, ama. Jaklatan ibagbaga. Gapo tadyak kayat nga dadi da pagkinaawatan. Gapo kanyak. Ka. Dakdakes ti mapasamak. No agraman ni tamar. Mairaman iti saan mi apag kinaawatan kini Hidon. Alangarod. Agan ang nagkaakanayon kini Hidon. Di mo itulok nga adadakes nga ramidan na ka. Wen ama. Agimon kan ni Hidon. Iso anas kanya agan nagkaakanayon kan kuana. Wen, ama. Alangarod. Panawan kan diti paraangan. Tagluto akon. Agin nagawan tisipgat kan lawag. Sige. Umanag ka nama. Tulungan ka nga gluto. Sige nga rod, anak ko. Maulo ko, ligo. Naglusdo yan ni Gunday, itinakairakadan na. Agasong ngay ngamin, kasaan na nangnangan, ken inminom. Sagat na parigat iti saplit. Bayan lang. Nagsatan samat ten Pangulo. Da kayo aliman lalaki kakadwami. Agbati kayo dito.
Nasken agudasan nyo pa'y day tabalod tayo ababae. Sakbay, apanawan nyo. Bakit di kayo danag? Agtungpal ni Hidon, iting karina ka na kayo at hangdan nyo. Bakit di kayo danag? Tay bagak anayunan na pa'y. Agsubli kami ni Jess Aguday. Ngem intong bigat. Agsasarak kayon to kada Hidon. Taitid na ti udi na kada kayo. Ket kasing kari? Nayunan nan to tiitid na kada kayo. Makamu kayo niti bangkay day ta babae. Basta ipasigurado yung anak satan. Sakbay, apanhawan nyo. Kasi tinakunakon. Ited to ni Hidon, ti udi na atangdan nyo. Ket nayunan ng tupay. O sige, umuna kami. Ket agyan kayo dito, aging gainton bigat. Makamu kayon iti bangkay day ta babae. Sigurado amatay daytan. Iso ang makamu kayon iti aramidan nyo kenkwana. Awanan bibiyang ko. Akliw, Intan. Inton parbangon to lang ang Pangulo. At hamat inaramid mo, linong tayo. Makurog kan dito Abangan mo, damasabat na abwaya, Pangulo. Kat alon-unan na ta. Saan ka di nga do, ti buhaya, di ti amyanan, Pangulo. Maputungak. Abangan mo si babon nak ti buhaya. O sige. Inton parbangon nga rodon nga agawit ta. Akliw. Pangulo, agringkan. Agtatarao kan dagiti abuyo. Hintan, Pangulo. Agawit kan. Ayan dagiti kakadwata. Nakaturog da pailaan. Kaya nga midata bili na kina. Masken asiguraduan na pa'y anatayan ni Gunday. Sakbay apumanaw na nito. Uwan, Pangulo. Ringak idan. Nawandag ulit ko kanakliw. Kasano itan? Napaisangat kan day ta babae. Kitain tayo mananembag. Napaisan. Naglami isin ti magina. Sigurado ka? Pwede. Kanya taramidan tayo. Sige. Rokatan tayo. Bayan tayo latan anak kadasay iti daga. May meti kastan. Tapno pagbibinggawan lagi tinarungsot ngayon. Saan tayo kading itanan? Saanan? Hala. Rokatan tayo. Tatlo maidasay iti daga. Pangulo. Anya nga tan ti mapasamak. Tani Hidon itan ti Pangulo. Saan asika? Anya ko mati mapasama. Apay ngamin, asakan pa'y lasik ka ti Pangulo. Sana balen. Tinapatag ket nakabalasa. Ken tinapatag. Ket sumaya at itan ti panagbiagta. Sa bagay Ala, patarayin takit din ti kabalyuta. Tapno darasta makadano ni Jess Aguday. Wan, Pangulo. Hey! 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 Ya! Hya! Hya! Nakman kita, enjay pakat ko asilaw. Tamang ano at dakit dimot nahala na. Imbagla asidain mi kinianihan. Adalat ta dagiti atak nga ayop iti bakir. Iso nga adalat ta maalay ti silaw. Ada nakadasay ijay Apa nga ada nakadasay di tayo? Asit ka man. Sino day tatao? Ano nga ta kinapasamak kinkwana? Atay tanan. Apay akas na tilangana. Ay, kita man no si bibiyang pay. Sigurado kayo kada natayan di babae.
sakbay a pinanawan nyo di bakit? Wen boss, ket sigurado arin ang rangkayan nagitinarungsot ngayo. Itanam mi ko ma. Ngam awan mo ti aramatan niya pagkali. Ngam sa nabali, tanatayan boss. Nasayaat. Sige. Itid kunti udik kada kayo. Agyaman kami boss. Ket nayunak pa'y. Agyaman kami manen boss. Adan to pa'y paramid ko kada kayo. Iso nga aguray kayo lang. Wen boss, Ket iti kabiitan a panawon daytan. agur-uray kami lata boss. Amom lata ti pangkitam kada kami, no bilang lang. Wen. Ket aguray kayo lang. Nalpas akon anaginaw, Gab. Inakon aglaba iti lampin ni Malta. Tulungan kan. Saanon? Siya kon timang suson iti batya. Tulungan ka. Tapno malpas sa dagos. Sige man laangan. Alang arad. Inakbagkatan ng tilalabaan. Nakaturugan ni Malta. Da kayo pala ang timakamukan ko na. Tay nakbit aglaba. Da kaming kinigab ti aglaba, anti. Ala, intan, Gab. Wen anti. Da kamin kini Raquel. Sikan ti makamo kini Malta. Anya? Ay, mabitaan. Tay nakalaan ng tilalabaan. Madlaw ko kadagiti dua, linaya. Dagab ken Raquel. Anya dayta, Uncle Bangsalan. Apay nga'y akaslamet adda nagkinawatan da. Ha? Apay nga'y asabali ti madlaw ko kadakwata. Kaslamet adda nagkinawatan da. Anya? Apay, kumusta dagab ken Tamar? Awan mo ti amo kaparikot kadakwada, Uncle. Apay nga ro da kaslad da relasyon da Raquel ken Gab. Ha? Kasaritam to man ni Gab, linaya. Saan ang mabalin ti aramidon na? Uncle, Saan ang mabalin a paggidanan na da Raquel ken Tamar? Maday, ti kasta. ala, bayam ta kasaritak to ni Gab, Uncle. Aday ta, nalpasin ti panaglabata. Talaga nalaing ka nga aglaba iti lampin, Wen ay. Sakpay ti kunam. Lampin la ay. Sabali ti lampin. Ken sabali mo't dagiti badong. Kadagiti daddo maababbaro, wenno babbalasang, kit dida kayat ti aglaba iti lampin. No siya, kabalat. Nang runa pa'y. Paading kumati akin lampin. Kasta ti mayan. Kan bilibak matkan ka. Takayat mo alabaan dagiti lampin ni Malta. Apay kit din asaan. Kit kasla ading kumatan. Ngami, imbilang kayon akas kamon ti pamilya. Agyaman ak no kasta, Raquel. Uray ni Auntie Linaya. Kastamat ti kunana kanya. Aka mga kunti pamilyayo, idi tay laang. Pudno day ta kunam, Raquel. Ala, intang arodan. Sakbay asulip. Siya kundi agluto, Raquel. Tamo ka na banog kayo, naglaba ka ni Gab. Saanin, Auntie Linaya? Siya kunti agluto. Tulong aklatan ni Raquel, auntie. Tapno na dardara sa malpas. Anya? Ngam, nabanog kayo ang naglaba? Saan mat nga adadjali na baan mi, Auntie? Iso asaan kami anabanog? Ala, makaamu kayo nga rod. Wan, Auntie. Sige, tagluto kamin. Ayabanda kayong tulatan no makaluto kamin. Ala nga rod, tainak kitaan ni Malta. Wan nga agpaiso. Nadagkat launay dagiti dua. Akas lakit din. Adda nagkinaawatan da. Naitulod mo ni Raquel iti pagnanaadan na? Wan, auntie. Medyo naibayagak. Takinasarsaritak pa'y dagiti padami amang isursuro. Sige. Kaya't ka kumamakasarita na imbag. May papanitian niya, auntie. May papankada kayo adwa ka ni Raquel. Adda ka din nagkinaawatan nyo?
Ni, awan, auntie. Sigurado ka kadi? Wen, auntie. Nadlaw ko ngamin anadagkat kayo launay iti tunggal maysa. Iso ako nak nga amangan no adda nagkinaawatan nyo. Awan, auntie. Nasingit kami lang agpagayam kini Raquel. Nasaya at no kasta. Ngamin, pampanunutak ni Tamar. Amangan no masaktan. Amo ni Tamar, anasingit kami kini Raquel. Adda pa nagtalak na kanyak, auntie. Nasaya at nga rod no kasta. Ala, awan nga rodan ti parikot. Kat pasensyakan iti panagdamag ko, Gam. Maawatan ka, auntie. Sige nga rod, mapankamatan aginan na. Kat agyaman ak itulong yo kanya. Siyak itang ti Pangulo diti sa guday. Kat naipakaamok daytan kadagiti taga sa guday. Impakita kadakwada ti pinirmaan ni Pangulo Gunday. Maragsa ka nakkan ka, Idol. Kat ita, agnanaed akon iji balay Pangulo. Tinaikarya pag naedan ti Pangulo ti saguday. Rumpon lang, Idol. Di nakam ka di alayan, ngagnaad ijay. Alayan kayo kani Akliw, Pangulo kuligo. Gaputa da kayo tinang tulong kanya. Tapno balinak a Pangulo. Nasaya at launay, Hidon. Iso sige. Mabalin yun ti umay ijay balay Pangulo. Ket ijayan ti pag naedan nyo kani Akliw. Uwan, Hidon. Talaga nga umay kamin agnaad ijay. Hasta Pangulo kuliko. Makipag naedan iti balay Pangulo. Uwan, isungalan tanda kiti kausta. Tamapanta ijay, itamot laang. Sige Pangulo. Mapadasan tamot lang ti agnaed iti nagpintas a balay. Napayagan na nagrigrig at takliw. Isu akan ito manan, tapno agbiag taan arangay. Wan Pangulo kuliko. Ala, agawan tangalaan dagiti kausta. Tamapanta iti balay Pangulo. Hidon, anya ti kayat asawan da ito'y. Apay nga adda dito'y balay Pangulo, dakulig o kan na Aklew. Apay nanasuwan. Adda ka di parikot iti dayta? Saan narumbang agnaed da dito'y. Nanasuwan. Naawan tinasken nga aramidam ditoy. Mabalin mo ti pumanaw. Ha? Saan ka mangsinga kadagitag trabaho ditoy? Anya? Rumor ka nanasuwan. Saan ka nga agsubsuble ditoy? No saan ka akasapulan? Anya? Apay nga da ka dito'y balay Pangulo, kuligo. Kan naglastog itan titaktakder mo. Apay, bakit suwan? At ka di parikot mo, may papan iti dayta. Agdamdamag akla, no apay nga da ka dito'y. Pues, tapnoy bagakken ka. Tituy akon ngagnaed. Anya? Pinagnaed nak ditoy ni Hidon. Gapo tasyak kano ti ama ni Tamar. Anya? Ita, anda ka ti parikot mo, may papan iti dayta, bakit suwan? Ha? Ala, pumanaw kan. Sikat saan ama ikari ditoy. Iso anasaysayaan, no saan kan agpakpakita dito. Di kagda nagpangulo kuliko. Awan ti makaipawil iti kayat kong aramidan. Siyak itan ti Pangulo. Katrumbeng agtungpal kanyak dagiti tattao ti saguday. Well, rumbang lang nga kasta Hidon. Ngamin, sikat ti Pangulo. Oray ni Tamar. Nagdamag kanyak. No apay nga da kayo kina Akliw ditoy. Kahit, Imbagang ngawan ti dakas na. Gapo, taama na ka. anya tinsungbat na. Saanan na nagtagari. Kat pinanawan naklatan. Awan ti maramidan na Hidon. Ngamin, pudno mat asyak ti amana. Isu nga awan anyaman na kenkwana. No dituya kon ngagnaed.
Ala, inkaalain tay linutom alugaw. Ta ipakanta ni ti daytoy at tinulungan ta. Sige, aron. Ay na. Una yan, ti kasta na pasamakin ka. No sino ka man. Babae ka. Ngam apay akasta ti napasamakin ka. Kasla na parparigat kay ti saplen. Sakit naglitan ti agsumbangir a pingping mo. Sakit bimtak pa'y ti may sakit ay mo. Uray siguro amamo ka. Ngam narigat ka mailasin. Gapo iti kasta alangam. Kat ala, aywanan da ka. Aging ka apumiksa ka. Aging ka nga umimbag ka. Nakaturogan ti babae, amihan. Wan aron. Kaasiman. Agsidda awak launay. Takas na tinapasamak kinkwana. Kunak no natayan. Ngam saan mo't kayam. Apay anak kadanon ijay bakir. Day tangarod di pampanunutek. Mapanyata agano? Ngam, kasladyak pa dyan. Orayan tanga agsubli ti pigsana. Kat kasarita taan na imbang. No asino man day dya ababali. Tinapatag kat tinulungan ta. Naimbag nga agsapa ang balasang ko. Nakariing ka ka din. Umay da ka pa kanan, kan painuman. Nakariing ka gaya man. Nagsakit. Di magpagi. Ay, huwan Nasakit talaga. Naapgas pa na iti sugat mo. Gapo iti inkabil mi nga agas. Pampanunutek ti mapanagsapol iti nalaing ang mangagas. Ta iso ti mangagas ken ka. Saan ko ngamin nga amo ti agagas? Iso ama panak ijay sinamar. Tainak man kasaritan nila kay Kiweng. Damag ko nga ijay kano sinamar tayan na kay. Mapan ka kumaitan aron. Sa pulong day talakay. Wen, amihan, agdinamag analaing day dya alakay. Kat sapay la ko mahata masaraka. Inkaitan aron. Halang arod, si kanti makaamukin ko na, amihan, rumuwaragon. Kat sapay la ko mahata masaraka. Wen, ingkan, di kan agtaktakpay iti kanito. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.